Ia o te fia folo fa mafaatalo fantu malo le pale malo le folau le Papatoetoe le ia fiafi. Se tanto wa tunu Samoa le atunu pele o oyo le ula o oyo le titi o oyo le soa. Ia wa fo il fa so ngao malo fa fong fong mo de vanga le fiafi. Ia le tawa o da fo il dei asiata o le po o masani ele to va ai mo to tanga ia le si le fo. Ia fiafi o aso te Tasi mai lava ile aso ngo fua se ia pa ia le aso for Riley. I lunga o pe au mangalu o le ea. I le ala ata whaasalalau, televise whaasalalau, a le Blue TV. Ia mwhai ona e whaasamo ina o le Moana TV. Ia, mai se le poro kalame le nei. Ia, wa tuli matai e le to'atele, e te mawai le anta, e te mawai le ita, e te mawai le nofo popole, e to ai fo i lau nofo. Ioi, e to fi malie, mala mai mea ana nei, o mea ana nafi, ma mea o le ate tupu. Tau o no, seta, fare malu le fo o se mai lungo le. Tātou, penga o talanga, me se fo o le tātou wala atari nei, ia ma le tau tua. Ia awa o ele Samoa le atu no pele. A talofa, fa fei loa i fa tu lima. Ia ma o fa pe atu, ma loa fua ai la ua maua i le anga le leo le tua. Tonu wasau le vana tiu tau mai le vana tau o lo ma maulang o le vana whawa folau. Ia, sa tātou whailoa i siutila maulula. Ia, o lea ua tātou wavatuli mawa fata e peo le tala ia sao luanga. I le whisanga inga ma le whailoa inga ma le mali e toi vau pipi. Ia, whaifo i tātou te mara tuaina le fono whaana whanua nei le alan taua. Whamai le mali lenga le teine a se ua so tuli le tātou fono. Ioe, a wale alofa ma le anga le leo le tua. Ia, o lea ua tātou toe whita pa i pe au manganualu o le ea. A o loo mau sali le wha moe ola, ma le wha moe moni, o loo manuia o e Samoa le atunu e pele i le loto. Manuia mai mea ma lava na whia ngai le nei fo i aso. Iyo. Manuia mai i iau tau mawhainga. Manuia mai iau ta alonga, whaatama soa le inga, awa o le nei taimi, o loo whia ngai lava fo i tātou le ngata o ngā ruenga, o loo whia ngai nisi o tama whanau, ma le sailinga o ma lo e ala i whalanga mai ma ta alonga, e le ngata o si inga ua mea mamafa o whai peleenga, ia o le lakapi, o ka alonga i lungo le whonga ele, o ka alonga i lungo le sami, e imangi ka alonga i lungo le wakekea. Ia o te fia. E whaatalo whare swafa mano o ke risolo tātou matai sili i le langi. Oa mai oe le nei aso. O loo fia ia le nei aso. Ioe, wa e se alo una ngonga fia fo i hoa ui le nei aso. E le ngata fo i mea na tutupu le nei aso. Ia, a oe fo i na mauai le wha malo si au e wha soa mai. O kai. Ayo ie tau nuai le upu a longo i tino matangi le lei. Ia wa ia ele fa pia io a mea a pia voi pia wa le ia u lava ia. O te langona le mafana o te langona le fia ma le file mu. Io. E ui le tele o mea tātou te whaia e pe e tau ngalo le atua o io le mataisili o io le 4 o lona matai sauna ia fofoi nai le larolangi ma le fonga ele. E la kele o kaimi kako ke pisa alu iuka mati saute sisifo sa sai. Ai e kau whaangalo ia i tatou. E te taua o na whaavanoa se taimi te leo le soifuanga. E te whaafitai ai ma fia lo loto ma oli le atua. A whapea fo i wale kaula o le wha moe o le manguia o le tali mai mea sa mo ai e te tau o na tali mai o le ne yaso. Kana ngoa ui o le ne yaso. Whatati ele aso na nafi ua mowatu. Ua mowatu e le to e fo i mai. A o le ngei la vaso. Ia uana i muta le aso le nei mangoto le ngaruenga le la. E le i whaapea i fo lo loto e peo le tala tavita. Lo ua ngangae wha manua tuia ia Iova. O mea o mafo ia o te tonu ia teo. Ia wha manu ma makua i wha mangu ma makua i wha mangu le suafa o le atua. Fa mai marakala ka malo. Ai aua fo i ne ngalo se mea tasi o ana mea alofa. Oh, ka o kai. Ora kala le pika ki wha alongo wai. O loo iaia mea alofa le atua ia te oe. O loo iai mea alofa le atua ia i tatou. E le kukusa uma fo ia kako mea alofa.
Ele kukusa uma fo. Ele tutusa. Ai e iai mea lofa lava ale tu. Mo I tātou uma. O oi voi nā leke ngofo mai whapea mai e. Kwa ule mau ko ngua po a mea lofa oro ia. E a whai fo ori tinau, e whai mai e ke pakuru ka mama, e whaasangai. Wa engia ue mea lofa. Wa hira ka mi e whapea ngai. E aro anu hale rua mawukanga e ngofo rere. E vai aku whai ore le whai ngaruenga. Whai ore le whai ngaruenga. Pe nga ore viri mai e le whai ngaruenga. Le tama. Whai lea pia kau varu uru. E se taimi ore tina e te iei wa e toe varu uru. Ma mawhau whapea ue. Wa engi mea lofa i le li. Ai ona ole soifuanga nei. Ka uro mea alofa, ole maualulunga ia o expectations, ole maualulunga ia o engama si kepu o ku ielo mafau. Eio. O matua maualulunga. E fo ile si ata o mea alofa o Sofia le mafau fa mai. Ole a onga malele a onga. Le ai. No way. I di fa pe ke aru se a onga su engi mea alofa. No. E ke le alu se a onga e su e mai ei se mea alofa. O le mea alofa, e fōa I fuainga mai e le kua iawe. Yes. Ioi. E se nganga, o ka lengi, ma mea alofa, ma mea uma whapena. Ia, ai, a whaila o le nei aso wale taulau o rou wha moenga. Ia, awe ki popori, e toi oso fo ile la. A talo whatu ile nganga, tumu le fia ma le ngang whaaloano. Ia, I wō mapaanga le Blue TV, a mesore nei proklame, le Tautai A'e. Malo le pale malo le sheino le tatou proklame fa fitai lo tou alolofa. Ia me se foi, o lo tango e fa soa kufa proklame. Share, ki lo e la utala. A tonu nga o e ke fia mai. Ai si o a inga mana niso tangata. O lai a feo ti le fia si la fio ngi meo kukupu. Ai le o irope fa fenga ilo. Nga o lo pressing nga o le share button. Lele lo mare meo. Ia le na. A talo fatula a mata me foi la ufa talo fa. I whaaurulunga o le sauwhainga ua whaastūlanga i le sauwhainga Samoa I nei ona pō. Whamai ei ia whaarupenga whaalea tunu. Lea e lau alunga I ainga malaku kama malaku ainga. O te whaatalofa iai. E fo I kaulanginga o Samoa whamai o taulanginga whaale malo. Le iai lea o mamalu o le malo, ma le sui au, a sui o le fono, sui tofia, o le fionga le pāle mia, le fionga I le fonga fitalai, ma le fionga le whaamsinu siri. O te whaatulou iai. Ai whai mai o ngei mamalu uma, e tātou te si ma sapa sapaia, mamalu o le tala le lei. Au whai ngā ruenga te tofia le atua. O le I oi mata lea o le tātou soifua tautua. Ma le tātou vāna no fuai. Ma tama nei le iteam ale malama. Ia whakalo whala. Au whai ngā ruenga te tofi uma le atua. O loo tala whaauto. Kala re uko. Maka yale e whai ma whaamana malama wingo nei upu. Walanga tasi nei o upu e whao ngā tele le tō tele. Ai le o sira fia lava e nei whana witi. Po a winga, ai mesi fo ingisi o makai kau amaka. E whaalongo so o le upu lea. O nei whaafia ngai ngā o loo tala whaauto. Lea i le o kala whaauku. Wai isi ave whapena le winga o le upu lea. Ai o le tala whaauto lea le winga. A kala le upenga o le tautai. O le uko. O le uko I runga, a o le ale piko I lalo, I le vai o le upenga, o le maene. A alu la kaukaima whai aku I le sianga, ia, kalaku ali ile, e longo fia la le folasi le lei, ma le ta o tonga le lei o le talaino le upenga. O le kakikia le lei a uko e le ongomi. A ngomi la, wafe ngomi ai. O na maua fo ile o le si upo le tunu ufa mai, ua fenumi ai le uto ma le maene. Longo winga kulou nganga fa faingo fie mo tato tupulanga wa upside down wa mix up ngo sau wa irunga vai au I tulo le fa fonga mau wana tulo wa irunga le mainge ai lalo le uko ai lengo lu to ai o peopea iyo e ma fua la o fa lupe fa penga la fa inga ruenga te tofia le tua lenga a o ina tala e pe yo kalanga le upenga o kaukai o le ale winga o le kala. E kala kua, kia I ale o le uko. E pure a po fea ka fea nga iai.
ai kafea a o lai ai a le tūlanga e mausali ai e li o whaapela o kafea e ungo mas wha moe le ai e tala le au whai ngā ruenga wha whea la ia leo le ale wingo le nā tala le anga o la tau whaiva le nā e le iso la tau whaasino manga e le iso la kou ele a o le alo la tau whaasino manga e whaasingo manga le ngā ruenga le tua le ala ngai ala inga fokua i mai upu fo ingai wha mai ta lofa o lo o ta se o ie fokua i mai ingai upu ma ne fo ilea ioi wai tele ai na whaalongolongo ma whaafonga mai ai le fo ile breakdown na a whai o sira fia o ele ia wa sira fia wa e polo i ele tua au te loa e ao ngā mo nei nisi o ila tau ai mese anga i along whanga ui o wongi whai makai Samoa I thank you for thinking and loving our country and your identity lo whaasino manga ar ka ua i o PacificEzy o le winga lana e fotua i mai ai vaonga ngana ia e whaapea mai ka lofa o loo ka se ngā ruenga le tua o le upu leo le ta se e whai i le kaukai po le tauta wa o le kaukai marikanga ka e kau iuka i le vau e whai la le upu leo le ka se pe a whai ua makua e se a iuka leke se solo ma e kau ka se solo ai olona faa o ngā anga le leile au mai ai mō le au whai ngā ruenga le tua. Wha mai, o loo ta se i le ngā ruenga a le tua. Meaning, they have no idea who are these people, what places are they going to. They have no idea, they've never met them before. But they have a living purpose. And that purpose is the only true God. To become the anchor of their life. So le ngangala mafu angala na e afu ayo no fia e fa mua le tua ona a mata lolo tatou fa talofa e mua se yo wa fea e le pai sale ma le pai pa ia le nga luenga le tua o le kele o kaimi o toe tolo fia le au fai ngā luenga le tua o le tele o taimi o toe sa tia le au fai ngā luenga mafua isea o toe sa kia e kako ua tapepe ua ta umamaina ua mamasangia i le vaai eisi te whakoala ukala lea e eisi matai e eisi matai o le kau kiri whakarofa e le whir whaasoa i wai lo whir whakarofa tau te ia e pākua e kau le eisi iyo e pāponga ma mawharamea. E eisi matai. O le e tau o ala la tau tā ma la tau si i lau whai ngā ruenga le tua. Yes. E eisi makai e kau o a. Le hai. O le tua laloa le ai ale Tautai A'e le whai ai lo whina ngalo. A whai e mongi ma wha maoni na tau nuu lo le tala le lei ma lele le sa karia inga re kala le sa fai matupu o Samoa e whaafofonga i Samoa ma ia malele ma ko ele ifo i longa ngofua vai loloa ioi ma whapea ifo o le a whaao i kama ia whaalupenga ma whaao i ai mea uma ma whaamawinga i le kala whaasoropiko Samoa e whaavae i le atua Samoa ka kia ia constitution ma ngā mea o mea whaapalangi mea ngā o tau mua mai o mea na ia e diplomatic thing sa ora o kamo la ko inga mo diplomatic ioi o kama nga io mea fa porkiki ku so tulanga fa fenga malo democratic a o le wingo o la utala o le kausanga lava na talia i Samoa le kala le lei o ingang fa vai mai i Samoa i le kua yes pe fa maula ngi papa ma pe fa mauinga le ngor kala re kusi awor fa ma oi papa ma ya papa ma foi ngaru foi mo se sa vai mo wai foi po vi au lo le men kupu ka ko papa nga le men kupu nga makua ngokiri so ele taulia la ko fa ma winga nga me o pepa wala nga ke wo so se ngaru lolo ya ka ko susu ma fa mo nga leanga le loloa a o le ale me nga fa mai nga fa manatu ele tua nga ia fa ma winga ile fa vai le fa mai ia fa ma wina I papa ano joloto ia whaama winga ngei mea I papa ango kouloko o le whaama ngako ngar kuspa ia rono winga la
Pe finga mai ala le au fa por kiki o la ko fo mai fa ko afa pipi ia ku fa vai nga fia fa ko afa pipi fa vai le ku sa mo pla 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 pla. Ia or kalar ko ia o ko ka alo o ma wai ko mea nga ko mai la ia ka nga ka mai le ku fa mai anga le ai pai mala fai. Se so ia. O le urua ia so ana talia ai. E mali toa vai no po le tala le leia Samoa. O le aso fo ile nga fa vai mai ai le tua Samoa. Fa upopu aku mai sia kalesia. O le fulfillment le na. O le anga le lei o le tua ia Samoa. Ua ofi atu. Ioe. Ia tūlanga wha le talalenga. Ia ora whakaro wharanga mo au whainga ruenga te tofi le tua. A talo whantu. Pe o te le ta ua lo suafa. Pe misi fo i oi lau tau ia fiafi taitasi. Ai le mawhai. O ngā misi le tua. Le whaife au. O lo o tatuli vai ma tatalo masi o ngā wharekua. Mo le ami o tonu. Ioe. Ia, whasoro whakarofa. A talo whantu. Ia te outou malava. O wo mapaanga mamai ale proklame le nei. Tautai A'e. O fia le nei au nanga ona e whaatupu langona, e whaatupu manantu, e tali e fo i se mana o mianga po o se avatu o se vai malu e mawai se aka, whaafetai tele. Whaafetai o lo iaini ai o le nei proklame. A fai fo i o faile ngei proklame mamatua avenga mamawhai ante oe o lau tu o lalo pūlo le leilo i afu malpovi. Ola faukuanga le leia lea. Mo oe e te fia i le nei porkalame, ona o se e iai se i ku le lei. Se i tu e te benefiti. A beneficial site. A iai se vaenga i ke benefiki, ke benefit mai, beneficial mai i porkalame. Ia, vi ia le tua. Ai a whapea fo i ua too much mo oe. E ke sau pe e whai o e whai nei mata ma avenga ma mawhai ati oe. O le tali fi le mua asiata ma le porokalame pūlo le leialo i afu ma le povi. Iyo aua e te aua e ke mai maua fua se taimi. E whaasao ai le ti a polo i lo loto ona o la porokalame. Ia. Ona kandi nga o mga kuha ya siya uki nga siya uki nga kele o kaimi awa mato whanau e pe yo haul ka kai o nga yo uso mga ai pe yo haul ka kai whaya umanga kongu vo ya mane kele o kala au laku lai siya uki nga kele vo o laku ya soya au laku fo i la passing ha upomu vo i lele siya uki nga sanga kupi Mau ke ro o ko umbare mai mo mai te mini. E se a sa ungi singa wai ka la fu yo maku. E se a e aru ko inga. E sa wa. Por aru fa mai o ele pele ko inga. O mami ar fe ko o me uma a o wakula a o wakula kai mi fo inga kai mi fo yo le la sa ulo ka ma ro ele paulo. Iyo. O ka whainga ruenga ko sa o se kupe kurowe e ka wingo se fango na fia finga nga hoi vai ka ia ki faro el faro se kinga au I mangi ke la kura pika ki kilo ko ru mo fa o fa alla ka vale la pa ka mai ia nga yo uso mo ko fa vingi o va pe e la ka mi nga pika pe la ka mu fo me I la vainga ia ka nga se ala aro marka malo ko ia nga la ko ver ko inga nga kilo ko fa e ko ngula pe yo la ai vai vile tu sei tu lo tava le ke fa longo fa foi lu mo e ke fa longo ko fa la manga ngu mai le pisa ko ai nga makala le ko ala se pe o le lion ha le wala silence e ka fa pe nga ia se wai e ka fa pe nga we was silence makala wo kongi mai ka kare la ia nga ula ko ia ko kong anga faliwar ka makau faliu le nga vale ka ke ve kunga o ka umai sa fai me o ka folo maku o le ko umai fi e la se usonga e se usa fi au we Australia se le ka kera kura sa fai mai mai fi au ye nga no ka kepa ko ka kilo kasi ala vai sa fi au e le mo fi sa ku per fi
Talo va se usa ya tupo. O ke paku, o sa vai la sa vai 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 e fare ya ar pere ki resa. O ke paku nga vali. O la sa vai me se ko finge ngam o va o e kasi ala va ai. E kasi ala va e fe o lono me lo ke va ku ai. Ngai ro me sa vai e kama. E o la ku no va ve lo me se o kinga nga o la ko va ku mam. E se ala va ya o ni ya so. Na lai e kau fa pe me lo ma ku. Fa lai ki ro la va ya o. E se la vai le malosi le wa malosi e so. Au wangi e o ka ngoro fa amu da wa nga e mo so fuanga. O ka ngoro fa amu o ka mai nga yo so mo ko fingere le o ka fa. Vai yo au wa ki ko ingua vai e la o me la wa nga. Au wa ki ko ingua e ke re o lua o ke kuri vai le ko maka o ka o e. O se o ki ngala e ka o ko rongi me fa le nga. O e makuwa meu tale loko. Anga fa ki ro ke kuri vai le ku mo ka o le ku lo wingoa ka o malo fa hi e uma nga nga uma ya me sino e o le fa mi nga ke sa o va ya wala o pinko ya ku mamma singa no sfuru se ku ka va ya va o so fuanga o va nga ye ke fa you have no idea it means a lot to matu. Yes. Le o fa ku e makua e matua fa maunia la utala lenga o le wa wo over marka I varu se furu o makua. Yes. O le tasi le nei o vai fofo ma le faafua le vor soifua o le faafia o makua. Eyo, faaka. So de o le mea la le ma wari fe e risko o kele so de e fai o le fe e makua. O le fia ura vale koe fa so e sa. Pi o pi pressure fo ngale ya. O le fa talo fai na yo tatou matua matutua de le vai nga o le fiafi. O folo fa o ayangi makua o fa fofonga mai le nei fiafi o te tau le tau o tou swafa fa ftai le tua o no o tou. Fa ftai fa nau o no la tou singa. A o sili o mea uma fa ftai le tua. A wa o le kua yo le tua o le ola. Bi ia le ngale amu ia foi o tou ke fa amu yaku. E I tatou birthday greetings e umro le ka ko me ia. E ka ka se lau ko sanga. Ai mare tua foi ana nafi. Ai mare tua foi ana nafi. Le nga ia ka ko se lau ma le ongo. Le la yo no o fia lava. O e I'm a big fan so tangata matutua. Ke fia ke le o le kele foi o feeling ia taluna na faile nei por kalame. O ta mama tina matutua. O lo fia ia le nga o le vai fo le faaka o ele ke kausia lo matua le taimi nei po se utina po se utama. Please don't fight with them. Yes. Awe ke ya taimi fo ile le soifuanga e tau mafai fo e moli so le mau masau but please our famisa our fa vivesia ioi our fo fa o le taimi fo ile nei ioi o ma fau nga yuka ko kanka ma ku ma na tatu tu a matutua o ma ale lava o le ese lava ma le taimi fo yo fa na witi. Yes. Wale ese a la to o pula la ngoto le soifua melea fai fale le la to o le to la lona ma le fautuanga le proclame le tautai ya ma le lava lo to telo tato fa talo fo mo fo fa tu o proclame o le manaia yo tato mta upu fa soina au te manatu si ka ko se mo e tato birthday greetings e tato wa aso soifua ma so fa na fa malulu tu lava e isi aso fa nga o le fa ko akau ma wa pe ya no fa yatu fa mole e mafua ona feleilo ngai ava kuia le upulea awalanga awa tele fia mai te ulanga manga ku olele ele ku kongi ole fai fua ai mafua nga feleilo ngai mo o le se o le messenger te send mai ya asa olava please send o mai ile Tautai A'e afa pe foi la o le ke karango aku afa ko e sending america mingai please no wele mfai ele se vave mfai yo na tu fa tasi le na vaenga fa mole ai a mai lava ile aso ua fekau I lava tonu ma lea ai pe no to fangu atu a ke vave a mai le birthday o kai ao la ngai a mai o te li tau fa loanga ku ngai me o messengers once you seen it I saw le si message fo ma le si ya
omi ai lalo lau message. E lei se, can't be bothered koe fo i lalo 10 years ago koe su e mai hei kako message lenga e vave au mai fa mole lava o fa mole atu ai mole fa faingo fie lava mo tanto a fai o ngei just send it today pe mana ia fo il talo se fulua le uli ia I send my loa every day fa mole i le Tautai A'e io send my talo se fulua le uli ma ko usila send my loa le Tautai A'e birthday for today o ngei o le lava toi mai sia so fa nga uia nga misi ke fa mole fa malulu tula ina initial lan to we yes fa now even on Monday ia langa fa ko asente e mai yes fa now we it's either wa le por kalame ia pena tuai lava ona send pe ese fo ise me nga send ia so therefore I have tried my best e fa adwa tu mai lunga le taimi nei ia tato wa na inisi o aso fo mas fa no mai but mole tolo fa nga fo i a male shout out tali tato por kalame fa malo sunga ia leila tali ia leila fa ile ma futa mai Brisbane Australia le yo matua malo la vale on sai malo fo le ma futa mai por kalame male to tele o tato la ka ko ole aso fa na mo mua fa mria tu le luas fu to sanga ole tama itai Letitia, is that how you pronounce it? Yeah, Letitia, tali ilangi fiso. Iyo, alo whaanga me whamurianga mai o ainga malawai Samoa o America Samoa. Ia, me solo anko ia Ferrani. Ia, mau ainga New Zealand nei. Ai whaasilisili ia yo matua. Panga yali i sengi, ia, me se fo ila o tala, what's that name? Tala lotu fiso. Ia ma sulu ofiso Lord bless you. Ia o le familianga na luas fultu sanga o le tamatea Letitia tali ilangi fiso. Mai lunga prokla bel Tautai A'e livanga le fiafi. O le sita to wan se soifua o le atoanga o le fia. Tausanga o le tamaitai sulima tausanga o le tamaitai tala ileva. Tala ileva Gabriela Liki. Ya, maru ia tele lo wasa soifua. Alofa anga ya, ele ngata fo i au ainga. Ya, o matua mesio ainga la vairo grandpa and grandma. Ya, o lo o lalampapa au ile pitonu o Evandale. Fabri ia tele le tua mo lo wolanga tupuai. Ya, le na o lo faanga na mai au ainga ya mesio lava o papa mamama ya o lo o i Evandale. O le se tatou wa se soifua o le atuanga o le 50 tausanga. Happy birthday to you, Epenesa, Atiu, Lilo Mayava Tavui. O le aso whanga, uari or kenge mako, uari i sakpai ke ali. Ia, whamungu ia kua lilo wa soifua rau fiongan maka avakeli. Epenesa, Atiu, Lilo Mayava Tavui. Ia, maru e tele le atuanga o lo 50 tausanga. Ia, alo faanga ma famarianga mai o ainga malave Australia me se foni usila ia mana yo ainga i satu paitea fapea ia pavaya i America Samoa o ka fiola eso ola usak paikea la e ka kaunga ko kongi ko was fanga ia familia tele a jonga lo lima sulta usanga le si tatu famarianga ole aso soifua ole uso ia na ini tumurvau ya a tuanga lo faso mo tolu sanga ile so familia le tua fa taifo itu sanga tele alo fanga mai na yo matua uso matua fa fine malato fana usini au setalia God bless you ol familia nga le o le sunga ya na ini tumurvau na au mai itaura mai siona tua fine ya familia ile faso mo tolu sanga ile so happy 61st birthday to you dear Emma Jane Lawson. Familia jele lo wono se furu mare tasi tu sanga ile so. Ya familia nga mai le proklame le Tautai A'e mai se fo yo asiat ma ua mare mahana ya ma ainga fo i New Zealand au se Talia Samoa America so se ta for kilopi. Mo le toro fa familia nga o la so soifua. Ke lope nga pauia? O aso soifua se umo koe kango koe siaki ia le tatou wa messenger se toi double check au pole a misi la matanga e mau atu le fai unga fo i o le proklame se toi siaki koe nei nisi o tatou wa aso soifua ma so whanau moli fa maloma le fa afteitele ia i company la ngau sua wal proklame le aso le tatou major sponsors Tasi Market
ia mai se lau aunaga I tatou faleoloa I Magele ma le tua fo'i ma West Auckland ia ngata fo'i le o le tatou faleoloa I GI aunaga ia ma faatauga mai Samoa ma le atu moto le Pasifika I tulaga o taumafa e te maua le Tasi Market. SMI I aukilani nei ai mesi o Samoa mana tua o le ua le tatou ofisa au tu o le SMI I aukilani New Zealand nei faaonga e faatau fai e lau faataunga o kai faataunga uma ai piki Samoa. So asku ai ngā oloa fausi no le fale faalelei o le fale faatotonga ina o le fale o mea uma faapena e mawhai o na tutongi ai piki Samoa. Ele tautua mla unanga le SMI faafteitele le Tagaloa real estate fia faatau so fale fia faatau atu faatau mai rent tulang uma faapena au le ngalo le tautua le Tagaloa real estate ma le Ray White. Le ngata fo ilea ia o le Sanita Hotel I songi a wawhainga malolonga mo Samoa e ele website le tatou Sanita ia a wafo I tūlanga masani. Ia Pacific 40 ma le talo fa voucher le ngata fo ilea o le Digicel ma le PacificEzy faafteitele I le langolango suaina o le tatou proklame ia fiafita itasi. O le tatou atu le malolonga a fo mai o le tatou wo tatou news update. Ma se io tatou talanoa isi mo lianga I se fulu le o whaapopo I lunga o mo lianga I 5 le sa whaatulanga mai ea o mo lia ai le fionga I le li whaipule o le itumalo o salenga o isi tatou sulima tau sanga le o toyo so mai le taimile nei whaamalulu atu se I whaate atu ea happy 15th birthday le tamaita ia fili le uma le leisi wow o le keinge mai palauli le keinge ngai Iyo whaamanuia le atuanga le suma lima tausanga. Ia, o ele awhawhine whiri le uma. Le si wao, manuia tele, ia, le atuanga o lou se furu ma le lima tausanga. Ia, whawhitai fo ile atua I tausanga, ia, soifua ma le ola ua fua ina, mo oe le awhawhine, alo whaanga ma iau matua o ainga malava. Ia, le ainga sa le leisi wao. Iyo. I lunga fo I naua watu uma I lunga le prokalame. Ia le tātou ia lo whaanga matulanga uma. Mō le awhawhine le nei whaamaruia tele le atoanga suli matausanga. Tātou le malolonga kako fo I mai. Atalo whātu I se usa keirio asiata. Polo to whaalwa I malaya asiata keirio asiata. Lea mafuta mai lunga le tātou prokalame. We'll keep in touch. I ati oe le uso tulou tu taulangi. Me se fo I le tātou crew. Ia ona o se tātou special fo I prokalame. O loo anga fua mo le tuua I o le malo e le fionga ia whanana Efeso Collins. Ta toto malonga tato fo I mai. Whawau tato update. Whaongale tautua le PacificEzy na masino February ma mawai lo vanoa te manu malo ai whailonga tupe tai lua se lau ta lau sautia mo ana paanga. E se fulu whailonga mo tātou New Zealand nei, ai se fulu whailonga mo Samoa. Mai se ina nei whapitoa la so tofi lua se fulu maraivo February. Awane ngalon download le PacificEzy app I lau telefoni whawai, ma la fwai o tupe whamamoli I le nao le 5 tala le totongi. Olo avanoa fwai le direct transfer te posi sa mo yelau se leni le tātou account, ma whaatino la fwai no au se leni whaonga ai le telefoni, ai inga whapitoa. Asiasi mai loi o tātou ofise tolu I o tara o tāhuhu po mangele. Bevala au I le o borsalau o tasi onono. Po telefoni masandi o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa wadu wha. Ma fesili mo se la lae lata la tātou mo oe. PacificEzy, o la paanga mo tupe wha mo modi Samoa. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava, Tasi Market is here at the Manase Town Centre, the heart of
Wa chile wa choi fitu minuti o le tale o le tu la lima le tau tu fa wa la Blue TV e mai sel proclame o le tau tai ai manuia. Iyo e. Me la lengo fa ye wa ya le foko aka kope mai le kele o isi so fanga. Si le be ale aka ko o le moe makele le kaimi ya le faina le faina ya se wan lucky ha o le po ngi e se le fa ya o to fa mali e o le langi graphics o nisi ta mai fa to out nei mai ale o le au tango fa le natu o le se tanto lo fanga o le tango le lima suma le iva to sanga o le sunga ya ake ripa fala Iyo o Papatoetoe ma muri fanua antoago liba sumra iwa tau sanga o le sunga ake ripa fala o Papatoetoe ma muri fanua. Ia lo fanga wha marianga mai si au I do. Ia ili reivanga o le afiafi. Le isi tātou wha marianga o le asa soifua na antoago le iwa se furu ma le fitu tau sanga o le tina matua ia tuuanga seu pule. Mai le fioanga o santu paitea mangata i vai. Antoago le iwa sumra le fitu tau sanga ka oka soli se alofa o le atua ia tuuanga soli. Ia, whamurianga ma lo whaanga mai ia VJ and Lassie o Botany Downs, ia whapea ila ia Frida Masoso ngā solonga. Ia, lo whaanga mo e nana i le uma, ioe. Ia, whamurianga na o le iwa sobre fitu tu sanga, whaupopo toi ma whamurianga a siata bari Tautai A'e E S4 ngā wālasi. Ia, whamuria le tua i le atuanga o le iwa sobre fitu tu sanga o le soifua. E laga tai lea, o le atuanga o le ono tau sanga, 6 years old, o le tamaitai a Braylene Oriana Pua. Mai America Samoa a lo faanga mai yo matua ia ai mai se fo il 5 tele le tua ono o tausanga ua foai i le soifua maleola ia tawulunga i nani so tanto wa aso soifua ma so fa nau fa amore mole yoi ai e nau tele iai ia au mai le tanto va ve au mai politaris fu malelua ia so ngafua e tau yas freile pe afa pe ofia lava le so atua ia lo waso soifua tato wo tato wa fatalo fatu le sunga fa fenga ia atua sau no male fale tua ia tsinta le mafuta mai America ele ngata fo ilea ia o le tele malana no io tato fa fenga taulangi o lo mafuta mai fo i le nei vaenga o le fiafi se uso se mari to filau mari to tonga West Auckland ma lo lava fatto to ele dei fo i vaenga o le fiaferga te le to fine asia ia le mafuta mai na i Melbourne i Australia mari to tele lava fo i le to maftanga ever after ia makuaku i harka fao i New Zealand manuele to o le time to fo i tuai ia i Aotearoa sorry i America fa pe fo ila i le to fine ia tau eu ia o lo tafa fawai ia ile aule le mana ia o Kiwiland o le vaenga o tatou tala o to o le tatou tala o to mua o le ua toe reportia mai Samoa le whaupopo ai o isi molianga i se fulu i lunga o molianga le ua ta oto mai ai le Samoa mai ai le fionga i le li faipule o le tu malo sa lenga numera mua se sanga lenga lua le fionga i le loli ia fepulea i fai matasua lima o molianga na ua uma foi ona tala tu lungo le tatou por kalame le vaiaso lava le nei le amatanga o le vaiaso o le la ua toe whaupopo maisi molianga e se fulu i lunga atu e ato ai le se fulu ma le lima o molianga e ui e le i whaailoa mai molianga ai e ia ngai karakalanga ma ngai ka koua mori mau fa to doina ia po ila tofo o lo mau mai ai nei nisi o tatou motu nga afa a moku nga afa mongia awai uma enga vo ia ele ia se me na tia ai e fa pe mai le o tonga ma le tau le tatou maule mai Samoa o kasi o ngai molianga o lo molia ai le fionga i le li faipule tu lo lava e au fi ai ni molianga e faisi le oi o dalai e motunga a fai maua mai ai to tonu lava e Samoa me se foi o le tulanga o lo ta o toi molianga i se furunge e ma molianga e a fe ai le upu foi le le tulanga o ni solinga tula fongo o fainga ainga neo pere fia ai po ai le o le ala le no fai atu
E muli a kou o mai a kou fionga i se i leo si ingia e whai maingia kou press release. Ai mua ko e liki mai ai ko kongu inga mea. E la molianga le na lea ua maua le tātou purukalami. Ai se i kā kou kuri makaila. E oi. A o le tātou mori mau whātua ina ia malefo ina maua mai ei o tonga o neitala. E ao fiai ia ngi kūlanga o ngi whapea o se mori mau. Ale ka mai ka ilea ua maua atu te tonu. E anga onga o whapea ngaku. O lele fo ua lea la vailunga. Awa ole mele iai, e muri ama tu i tala oto a fale whaasala lau, ma ofisa whaasala lau. Ia ua breaka i lunga o le social media ma tūlanga whapena. E iai la le tala e whapea mai. E iai le tangata o lea ua toe whailana moli mau. Ma ia tuua inai, ma iai mani moli mau mani tuua inga. E whaasanga i le fionga i le whaipule o salenga. Uro. Awalanga e nganga ngei mau moli anga ma ngei me ua koe whawha i runga. E saua i luma, e sira fia e le aturu, a le ua uwha a kākāku. E ao fia ai mani moli anga, e ni tūlanga o le whainga a inga. Papengatu. E makaukia le tūlanga o le mingoi lea wa mingoi ai leo. E matua matautia lava. E whaamalurua tu fo i le matanga ruenga ma ila tau te tauno mai e tali fesili nei. Olo tau lea vanoa mai lava. Olo tau lea vanoa mai lava e whaiso tau whina ngalo mo tau saunoa mai e whaamanino lea tunuu. Ia, ore kuleia ku fo ile nā leanga o mātou ofisa whaasala lau e kauonga avakua kala ia. O mea ia e fia mauaia tau o fionga se i fesiringia e pangalea. E matua lea ia ma sesi e mawhainga sau e kali mai mea ia. Le whai lau o vatua i lungo le porokalame le nei. A o whaafufonga mai langi whaasala lau i kokongo si o kako wakungu. Ma ngai a le fesirianga i morianga ia. Leanga o lea e iai tala ua maua mai tutonu o le tātou watunu. O nei morianga e au fiai mani morianga e whaasanga e le fionga i le li whaipule e lau mangu ia mai e la tūlanga nei o whainga ainga. Ewe. O le winga lau lau tala. Ka kia ia le sao ma le sao. Nga o le akua i eilo ngā mio kongu. Ai se yo vai vari ke isi akua le mata upula le nei. Ua makua i ngau ka i a malu le malo. Ua matua i nau ta i lava ka ngaka i e kuo nge isu esu enga. E makua kangu a maki ngeia makua mo lia si ngei whaipule. Now, o tere o whai aku a me inga ia kau pungi mata tongo. O tere o tau whai atu a me e tau puni olo. Le ai. O le mea lea a fua yonga o ufesili la i mea whapengei. Onga o lea ua saungoa lea fionga i le li mingiska o leo a o whaafofonga le pale menge ma Samoa i le lololangi. E le ai, e le whaonga inga e leo, moli mau umare ngei o le maka upure ngei. Remember, o le mata upure nei, lena sau noa i fo i le whaamasino ma le loia e tōlau longa o Samuelu anga ngafi. It's a collective, it's a combined case. E le mawhaia o ngā whaianga o Samuelu. Ai whai ese ia kulou, ia sivai. A whai ese ia tulou, ia mati mai vasa. Whai ese ia whipule ai. E le ese mea ia e au ngai kasi ma. E sa oere kala le whai meo fast food fungale, it's a combo. O sa oranga upi. Yeah, it's a combo. Ma kua mo whai kau lau ora e whamai, do you want just a burger or a combo? O le maka upu lea. O le maka upu e a ia tai,
e so kanga e pipi I whaakasi. A whaila o le fesili ngā leo ke fia fesili ai. A whaila o lea ua saungoa le fionga le mingiska. E tali atu ina ua langa mai e le sui mamalu o whaleata le tō whale ingoa matua ia ale vena ale I tonu le palimengi. Ai whamai le kali le fionga le mingiska. O le tali le matanga ruenga I le mta upulea e le whao ngaina e le wha maungia. O whea la le sa anga eli e le melea. O kausa o ere mere ka ki whai aku ai. Te ifso swangi mea sesi. Kau fso swangi mai. O kausa o le mele ka whai aku ai. O kau make sense. A le sa o fuila o kau make sense le mele whatu ai. O whea langi ku ai ngā lalo langi e so o ngā ngungumi mangi ku ai ngā mea whapengi. E umanga whai mai le head. Le mingi ska e ana ia le matanga ruenga. No more. In other words, o ngā uma mea uma e reise mea avea le whamasingonga, ānanga sa unga mai e. E le mawhaifuinga avea se mea ia le whamasingonga. E le mawhainga avea langa i risi whamaungianga. Ale ala ua makanga whai ma judge. Masanga mausa se lauongo iwa ia mō lianga o Samuel wanga ngafi. E kau ko lau kuloa ai down ma the system, what a joke. Ale ua o ngei koe whaupopo lesi se fulu ilunga o whipule ai. Ai saua I loa marku ai ngā kala lea whamai, e iai le tentiti wanga ngana, ma tau I leo e iai ni whainga a inga o loo filongia I kokong. Oh my good boy. Really? Sao ai tui. Really? O le ala le mea la a fua inga judge ma mo I pe a whaasanga I a whipule ai. Mind you, Samoa, whamole mole as. Si kau whea kwala kala lea. O ke re o whaiakua o re ngau e au ia whipule ai, please. No. Leanga e au e kauola e au le whangota a whai e kupu ia whipule ai. Tu lo wan sua whal whaipule. A whai e kupu ia whipule ai, e kupu ia asiaka. A whai e kupu ia asiaka, e kupu ia oe le ke mai mo mai. Oe le te tiro mai sira mara. E ongo kupu ia oe. Now, o whea le side o le sa mala a leo o le a e a fiai, pe a kupu ia oe. E ke la vea I le pūlo o le whao, pe ke ongo la vea I le maka o le whao. Oe ka mō meile wingo le ta. A tupu ne ia te oe le mea lea. O whea le I ku o le whao a leo e ke la vea. E ke la vea I le mea ma aipe ke la vea le pūlo. Leanga au tau sila Samoa I le mele kula I mai. A whaasanga I le whaipule o whaleaka, ma whaasanga I o ia I leo ia kua ia. Ma whaasanga I kai ko lua lau whaipisingisi le la vea mai I foi. O ngā lave leo le pūlo o le whao. Nā le winga o le tala asiata, e whaapūlo I ngā ia lilo. Ai ngā o ngā koe kuku mai o tangata lava ia, leanga o mai, mai le mau mai wha makala I leo, o ole ngā afia mōmua, ngā o ngā koe a vakua o ngā ngei ka ngaka, loka wha sori kula fongo, kasi oke ka ua le mea lea o lai tau fia wha sori tula fongo. Yes, whether you like it or not, whether pe ko ke le fia I lau tala leo te whai atu, by all means. Yes. O le kau fia wha sori tula fono. Lale wing o ngā kala. Ola, ngā defamation sa kau finga o le mass murder le mele ye. O ngiu sila. And I do believe o loa fo ia, ma le applications hi o loa, o kula fongo, ngā fui operator I Samoa. Leanga o mea vatu wha Commonwealth. O ngiu sila, ngā le loa su wha I kula, e detain ai o e leo, e liko lai lako power, e kau fia iskanga. Yes. Pe afa pe kau fia oi. Wa kau loanga entaito o e kakala o I kua ia ma wha ngā solo isi vahenga. I le lowest o lau crime. Po o le mea le mōri ai oi. O le defamations. It's a 0.1% e loka ere kangaka. Or even 0.01. Leo ke whaasua aku. That I've done my assignment. E leo so o ngā kango re whainga o whaasua I lea soringi. O leo, I have done my assignment. Ko I kiki lo ia uma o le au polo fesa uma I ngei.
I walk around, I sit them down. Ma fai mai ai le o ngor me le o ke fia ngau ia mala mala mai me le. Le anga se fa mala mala mai male tunu. Onge ile maua lalo sau sori ngā kula fongo. Ngā ole lua se furu mare fai kula liko li lava e mawhai inga ka ofia detain e leo skangaka. E ovaloa sa aungi leo iei kua pakakua. Yes. Sa aungi leo e iei kua pakakua ole amaku Afi fia lo ia. E kuku mo client ole ako e sa mala in makangaruenga pe sa mala e ala il famsinga. Ala me leo kula me ya Samoa. Le ala nga le ala ingo fai. O lai fa soli tu la fono le tau finga le tau finga. O le fisili la leo ke fai. Mala mai la jou le tu la fono. Who has the owners? O le term leo le term fa kula fongo. Who has the owners o le payolo san? ONUS. It's a legal term. Lau fionga ile loia po lau sunga ile loia le fa fonga mai Samuel. Who has the owners o le payolo kamalea? Is that you or the police? Leanga as clear as crystal le va le va kwai. O leo le yai. O lai leo le owners. E fi ngau wai leo. E le mawhai ngā kakalar kamalea. O le ala le fi ngau le fai fi ngau ngā kako. Wa lewa no utau mawhai atu ilo sunga le liloia. Se Yesu mai se faisi ngau sau ngoanga. Yes, o le ka ke whairoa i kua, o le ka ke kalangoa i kua. But le aku ure fia i roa po le asinga. Le asinga karamai. A le pe ya tangi e tau omi whaangi wale ale. Hey, that's not how we operate. O ka koe halui mea sa sao. O le fsili ai se a ua le mawhai ai o ngā peo le kamale kua. O le fsili lau kele. Have we failed? Ua fail le loia. Ya, o le fsili nga. Whamaka ua fail. A o le fsili foi. O a malosi anga o argumenti e ave i e peo le kamale. What are your arguments? Le ave inga i e peo le kamale kua. Le angole mele e kūrai mai. O lele wakongi isi morianga i runga. O lele wha maungia mai. O le chache leo. O le ufa solo nga lau kakar fast. O la utali le nā lele pisa aire ko akele le e sia o message le nga ukango message le mātala noanga masia uo wha atuatua ina le nga iai ai umaa vifoe e le sianga uo i runga. Sa o le sera ukala. A whai o whafonga mai lau whai fake pages. Let me clear myself. E sa clarify. E sa o lau kalanga ngwhai. O le ala so e whaasanga mai. Langa, that's how. Le ala whaasanga mai sunga lau le mani toa. Whether you like it or not. O le whainga ngā lewa wa aia kuai. O le akara ngā. O le sequence ngā le la asa wengi mea ia. Who is trying to shut this down? Oi. O ai lea e kau mawhai e shut down. Ma kau mawhai e whaafare pui la audi. Tato woi mea sa sao. Walanga the moment a ka ngofia i e wha approve. Ia mea ia e. Lea ka penga ai malako morianga ia wa ave i sunga ia whepule ai. Karieroa. O nga ole a whaapea e whaafai ngofia i le singe. Le si step le la movie ai. O le fesidi. O ai lea ua leanga hale loto i le nei mea. O ai. Leanga ole popolenga le iai. O leanga kou saungua mai. E lea kari konguinga mori mauia. O kou saunguanga nga e le ifai mai ai sesi. O le saunguanga le. O le saunguanga nga saungua mai ai. Le fionga i le mingiska o leo. A faila o leanga kou saungua mai i le akungu. E le wha amao ngianga uma kulou. Ka kia ia le alolofa di sunga. Le alolofa ia Samuelu. Ma so nga whai e Samuelu. A ole winga o la utala. A whai kau ki o i le legality of things. Ma mato fia wha pia kari konguaku de kalanga ua whai mai. A whai la e le wha amao ngia. Let Sam go. Yes.
Let the guy go. Pau ale mea o le whaakulanga o le aso e koe sau e koe karianga defamations. A o isi uma mea i le hit and run, mga uma mau mea, mga mau kuloua palafu e kau whai isi, o ha ma mori mau a pai, ma la whai, mga uma mau mea. Leave it langa i le karikonginga. Let it go langa i le karikonginga. Le afori pese wele a kore frozen. Let it go. Let it go. Let it go. Ia o hanga ku ai ngā mea e kou ke whaalea o ngā inga le mori maua Samuelu ai apo la se kala ale niso Samuelu po le niso si vai. O whea nge mea whaavale valea tu lou I lalo le lāne ngei I le mātau watu a tangata. E kou ke apo, e kou ke whaaleanga le mori maua Samuelu ai kou ke manga o whaale le mori maua Marie. And yet, o la ua umai a leanga iai le kaimiole. I le la ua mori mau. O whengi mea I lano le lange. And who are you? O ai o kou e kou ke o mai ai e kou ke whaapea mai ua mongi lesi mori mau ai se lesi mori mau. O le se tau mea le nai whai. No. E leo se mea ngā leo mea ngā whaamsingo. O mea ngā mea whaamsingo e whai. E leo se kou ki uke le ngā. Kou ke o mai kou ke whaapea mai. O le ama kou apo le mori mau o Marie. Ai whakua ngai le mori maua Samuelu. O le amako apo le mori maua pai malawhai. Ai whakua ngai. And yet, o le anga ka ukingo mai ai Samuelu sa whaile la afea Marie. Yes. Sa ka ukingo mai ai whaile afea. Ko ke ola e apo le mori maua resi afea. Ai whaangano le mori maua resi afea. Sorry. What a joke. O whea lao afea ia ko ke o e whai. O fesili. O fesili ia e kakaunga fesili e koi maa kou o le media. E mo o mi ai se kali mai ar kou o fionga e makanga ruenga. Ar mele, o fiu e su e se sau e kali mengi fesili. Yes, everyone is silent. Wa silent mode, maa ka ngaka e kaunga o mai e karanga o mai. Wa silent mode. O le alo bingo o la ukala, ele alo le whaasoa asiata. From kuala pongi whaasio, silent mode. A fionga ka mai kai paremia, silent mode. Leanga sa ufso ka iaku, o le pingi o la ukala. Last week, sa ufso ka iaku le fionga le mingiska, as much as okay loa. Lea kau whai le kiuke marangaruenga, whaafasara lau. Sa ufso ka, whaafikai kele, i le fionga le mingiska, sa kali mai lau wala awatu. Last week Friday, le ua ufaswak. Sa o vili aku leanga ua makoia o le loa po uke vili ai. Le kali mai le fionga kom singa. Kurau kere fia karangoa foia ungisui kom singa. O kere fia karangoa ngar kom singa male, iwe, no, ele ongisi ku. Leanga a whaila lau mangu ia mai mo lai ngoa. Le sui kom singa, male whaurulungo le CID. Po le CIP, po le halava. A whai o lai lau mangu ia mai I mea ia, masaro mia. E le ila se fiafisili wa langa masaro mia for kad. Ai o fisili ai o vili aku, ai tali mai le fionga I le mingiska I le sfraili. Ma ngai o le makarangoanga, ngo wha malulu I le fionga le mingiska, ngo wha tulo fionga wha walu. Wha malulu po le sau wha fonga, por kalame. Ai o le nganga ia, le anga o le wha fonga ma matau le tunu, o le kungu ulea, o le kungu ulea nga wakua o kou. E le ia wakua o kou I pai malawhai, o le kungu ulea, nga wakua nga si ia lo tau whala si inga tā. Ai nga si ia le kungu, ave ko kongu, ifea, nga ave kia whau e le kungu. O le la o te wha maruru, ai manga ia le sau nganga le fionga le mingiska. Nga kari mangingo mai le fionga le mingiska, ma wha pia mai, siata, wha maruru atu. Langa ngo ofisili ai morianga o whipura. O wha kumalie wa le kari mea kom singa. Le ropo le anma fuanga pe whailonga media, pe le fia pe ukango take personal au whaasoa. Ai a whai o se kangaka ka mai, o se kangaka, o se makua favor whako whala inga, o se komisinga nga fili e aro e komisinga o nga ke la vā le man leanga. E kari mai a kia. E pikai. E ma se mea. Whamaila le sau noanga le whionga le minista madi e. O nga o leanga kou whaafonga mai a wo tu la SMI Hardware Samoa umare case.
O le sauanga ngā le fionga le mingska. O le ngā ve ese mai au marikeiso le mea lea. Ma lia mai lo fina ngano. E le mawhai ona o tala no atu. E winga i le case lea e le mea hara ngei. Ia sema. Le iei uma le kompo. Le kompo le leo kifeku wai. Ioi. O la ua ia e wa saini ai. So therefore, that's why. Kulo la wa fionga le sui pare mia. Ona mafuanga ngā wa mentioninga kwa ilo swafa. Leanga as far as we're concerned. I lau saungoanga, o lau wa fionga le ua mei ei le keisi lea. O lau wa fionga le ua e mei ei le keisi lea. My humble question is, where are you? What's wrong? What's happening? Yes. Kako wo I mea sasau. We are sick and tired. We are sick and tired. O re kau fo ala mea. O re kau fai le vā whea roai. O re kau mafau waku, mafau maipo, mafau maipo, mafau waku. Ioi, vā whea roai. Lea ngai whainga kā, lea ngai whainga kā, lea ngai whainga kā, lea. O le mea kongua lea, lea ua whainga kā hai kōkura I mai. Lea nganga kou aku e whai le mea sao, ai kou aku whai kou harmony agreement. Nga kou pepese le rule of law, ai kou aku whai kou wawa whea lo whai ma kou mangaku waku, mangaku mai, mangaku ifo, mangaku wangi. Ai lo se mea nga kou o mai whai mai le turu. Na tau o mai whai mai le akungu, e whai le rule of law, whai mea sao. Lan mea sao. A wa guilty, pay the price. Fiangi mako ainga, not longa kou ngofa soa kuai. Le loko I whale o le mako ainga, fia ka ngaka o ngi ainga, lai maringi le afui, kawha I ngaka ma vai aka. Maringi le koko I o, ngā o I kuli umala ku whasalanga mafua I lea. Mafua ia au kou ma kou kura fongo. Yes. A whaila e si I la ukarangoa ma ukarangoa kui mea ia. Le angai mai ai lo ukamao ngā uso uma, e o I uso. Tale makua luma ngai manguia ai ka whai ngaka makang muri ngai akang malala. Lo lako wafu si singa ma lea furelea. Alu aso mkausanga mai maul kuringa o whasalanga. Le angai le ilelei nga whai unga. Le alar kou maunga kou o mai whai mai le atunu. Na whai mai la amako o whai le rule of law mo ke whai mea sao. Le anga la kako kwai. Le winga la na lea lai ngō fesidi. O le fesidi kukasi. O fea o iai le mingiskale acti le melia. O fea le mingiskale nga le kakaunga va aia le keis lea. Ai se hawa ele susu mai se e sau ngoe, fai sau kala ile akungu. La o fionga ka mai ka ipale mia ele whakongua, le ko wha. Where are you? Le a sau whako whala inga ile akungu, nga e au ngangi ma kou au ngangi mai e fia ave o kou le malo, e fia wha sau whai o kou kongu o whainga malo, e fia mai le paua ia o kou. Ma fua I se a. Se I kali ile akungu. Ale wa amaka, ale wa molia ngai kangaka. And now let me tell you this. Let me make this clear. With all due respect, Fepuleai Fai Makasua is a pure fast person. E leo se la nga whawhai mai se sila au. Pea whai kou kisira fia re wingo lau tala. E leo se la nga whawhai mai se sila au. Nga whangau loa re whaipule lea, whangau sao ai kongo re fast, e pa e mai o longa whaku ma longa loko. E le I whaele e leanga inge whainga porokiki, penga HRPP, tautua, fast. No. O le mea ngā lewa kupu. O le mea kōngua ngā lewa kupu. A le la amakanga ko e winga ngā. Who's next? Who's next? Oi le la amakanga kidia. Oi le silera le sifai pule fast le la so. Ele o le mea e o le la amako make ia kuar kupua. E pe ia le fao le mea le la fao pe your city of Troy. Ele o le mea le la amaka maka ile ku. Ele o le fao le la koe kam fai koe fao e se ai le mangmaro mai fast le koe fao mai ko kong. Why? The more you kept silent, the more it darkened everything. Ako malolonga.
Sei ka mer peselia. Ua matua malosi mai lo loto. O le la kul fasoa. Ai ua malosi mai lo loko upor peselia. Ai fa mole a te ka mer peselia. Sei va sa ye. La ule fa me ale vai ga fa mai ala misa f me ka me se vi le. Sei ta mai al peselia ale punia la va. Tangi le atunu upeli. Oi fa fa so pe umre peselia. Ma fa lo lotoa. I upor peselea. Koe wha oelero ka kupokalam. Siu whakamātango fie o le susunga i le whaafea ngainga taulangi. O le fōmai o le musika. O le fōmai fōi o le fionga le tua. Sunga le whaafea ngainga ia lale peteru. Ia, ma le fionga le whale tua ia vini. Lale peteru. Ia, po o vini fōi nonu malo. Lale peteru. Ia, ma le nofo yalo. Ai mese fōi o le au fai pese. Pai o le kalesia. Ma alosi ai lo uloko le pese lea inga ua fai aku le whaasoa. Ai mese fōi o data updates. Ia te au te whaafetai le whaato whala inga pa ia. Ma le tō whala inga manino. Ma le tō whala inga alofa. Ngā kusi ai ma musu ia le sunga le whaafea ngainga. E tūsia le pese le nei. O koe whaalongo le leia ia le pese le nei le tauasanga mainga le amatanga tolu tausanga daluai. Ngā makua kusi mai ai le anganga o le akua. Eioi. Na matuan tūsia mai ai le anganga o le atua le whaako whala inga i kua le pese le nei. O le māngaia ia o upo le pese, ma le awi vinga mainga o le whaatulanganga o le pese. O le feso o ta inga o manatu malangona o le whatu pese. E momoli mai ai ia sa moa ngā kaikai. O le finga ngalo o le atua. E kouke mangu malo ai. O le finga ngalo foi o le atua. E kouke whaakamala ai loa. Kou se ese ai. Kangi le atunu upeli. Lau fionga i le kamaika i pāle mia ma le pa ia o le whainga malo. O le amakua kangi ale aku. Matua tangi ale atunu ue peyo upo le pese lea. Yes. Atonu e to aiti ti anisi. E ko aiki ki angisi. O re ko aiki ki ngā. E kou ke le i mangu malo ai. A o le ko a kele o Samoa. O ngā kokongu ai le anganga pa ia o le kua. Le ngā fuayongo ko mau malo. O le fangu ma le tangi a le pumate. Lau fionga te maita i pāre mia. Alofa maia. Ngā ua kusi aku mātua o tu au. La fo ua tusi a ngā ele ofisa o surfa inga. Ua whaaleo aku e ala ata whaasalalau ma au nanga whaasalalau. E iai fo i le karikongunga o pasenge ke kele o Samoa. O loo lilifa i le suenga o le mea mongi. E le o lilifa inga ia whaafad pui pai po ai le ai. O le lilifa ina ia whaia le suenga mo le ami o kongu o kamalea. O le mākou pese lea, ma le mākou whaakauangau. O le mātou toe whafangu, ma le mātou toe whaamanatu. Le la koe whaamangaku aku, lau saungoanga, nga e tūai. E ke kū le skula ki, le sa kā e le whaamasingo fo i le uku. Kulou. Le ua mātou toe whangu atu. Whaamole mole lau whionga, ka mai kai pāle mia, ma le whainga malo. Koe sila ifo ia Samuelu. Ua whaia se suenga mongi, ua whaia se suenga alofa, ua whaia le ami o kongu o se suenga morkamarea.
ua ave i le whaamasingonga. Ai sea e le mawhai ai e leo ngā ave i whaamasingonga. Ai sea. Ona o loo Afi ai le sua for komisinga. Ona o loo Afi ai sua for sui komisinga. Onga o loo Afi ai le sua for whaurulunga o le ofisa o suesuenga. Onga o loo Afi ai sua for ngisi o sakingi ma whaifusi pa usingia. O le tata longo le nā ma le toe whafangu ma le toe whaamanantu. Wo o a i le whakunga o le pese lea ma le anganga ngā mafua i o ngā whaku le pese lea. E whaamua mua le whamaise i whisiliange i sā le vi ma o si kaulanga. Se i whisiliak mua i sā le vi ma o si taulanga. Whaamone mole se i apa mai ma kakalo mai. O le justice for tu au. O le justice for tu au. It's a spiritual principle. It is not a democratic, it is not a temporal thing. Leanga o le amio kongu, o le justice, o le maka opu sirisili, e whaaleanganga. O le suenga o le amio kongu, e le whaale kingo, le upu lea o le amio tonu, e whaaleanganga. E kālo sanga inga ailala ko whako whala inga whakiriso. E kukusa ailo ko sila i lea lofa i le kamalea. Ma lea lofa i le whaipule, ma lea lofa i le kangaka i kele angkupe. O le kualalo nga. Leanga e onga mo lianga i e wako e whaupopo nga isi whaipule. Kālo whai. A lea o le a whao ngā. Ma wha i o e inga e leo. Le mōli mau. A le kangaka fo i e whaakau waa. O le vaenga a Samuedu. O le kua lalo lai lau fionga i le kamaika i pāle mia wale ia sisi e suru i le kungu. Le sisi. O le upu mongi ngā ma le upu kaukingo. Wale sisi. E koea o lau fionga. Le kangaka i aile mapusanga o le maka upura. Lau fionga le kamaika i pāle mia. O le kaka longo le ngā le porukalame. A o le wha leo le ngā o le akungu. Se i whaiatu la ia umotu ngā awhaia. Leanga ia tala e whapea mai saungoa ngā o koua fionga. Ma ua kalangoa kele mai ai fo i Samoa i tai e tele ai na tau whaalele le upulea. Se o koua ngai whafo le mafua inga, a o ma koua i Samoa. Se o whaiakua. E lua upu i e whaatai te linga lava i le whaafonga a Samoa i whafo. Ai mai se fo osa mātou whaalongolongo atu. Upu mua. E kele ai ngō kou saungoa mai, me whapea mai. Se o koua ngai whafo ngai mafua inga, a o ma koua i a le solonga lele. Lua, se o le mea leo le social media wa fuai, o le mea ange o le social media wa a o lema. Now, let me break this down. E la ukadi ya kula i vaenga lea. Mo koe whaakepa, mo koe whaamanantu atu. Ia tau fionga i tai lau fionga tama i tai pāle mia, o sui pāle mia ma mingi ska uma. Ai maise i la tau uma o loo soi fua i le mau lea o le old school. Now, let me help you. So o fisosoangi aku, o le season le ngei, it's a social media modern technology system. Yes. A fo i o le mistake le lenga whai e kuila epa. O le mistake le lenga whai e kuila epa. Ua whaaleango e le modernization ma le utilization o le whaungaina o le social media. O langa mistake lenga. E sauala auli luma e amaka nga whaakarangoanga, ma amaka nga whaakarangoanga, ma whaongale social media e whaianga live. Ma influence, ma inspired loko kangaka. A la lava ngofo ar koi ingo stui pekesa. Yes.
E fiwa isi faipule o le HRPP, ma isi supporters e vange aku ko inga, se lale wa amaka nga aru la auri, wa kaamilo la auri, wa faongale social media, wa faongale mele, wa faongale platform, wa faongale sia, wa faonga, wa alu roadshow, ai fa mai ale tala. Se o mea ngā o mea fafo, wa ngeila. Wa neila. O le sosoangi le, o le sosoangi mo le whainga malo. Ai mai sea, nisi o outou leko ke alua fo i le kau follow maramiki. If you understand what I'm trying to say. O le pe fo ringa mai, o le kau ke soifua re soifuanga. Ai kou ke le oilua, o le lua aferua sfumar fale o kako iai. E le o le kasi varu faa. E le o le kasi iva faa. O le o kako lua aferua se furu mar faa. O le hale winga o ngā mea, o le social media, wa ko kupu ai vavenga wa lelei ai mea wa leanga ai foi mea. Now let's walk. Ka ko savadi la so proving a kunga mengai. Mua o le mangu malo o le fast. Nga amaka le movement i lunga o le social media. Yes. Feta ngofia kuloa makangaka Samoa e alo lofa mongi ya o kou mar kou woi mai le kou ngau e sui le whainga malo o pongi roa. Ma longo aku Samoa, wha pupula, wha mangingo, wha malama, tau oku ya oko, o mea ngai ko ke pongi sai, a ko upu alea, o mātou ia i Samoa le seti a mātou, ia a seki fo ifa mai koi kiki a kako kuat. Ai o mātou i fafo, ngā mako ula ngā kua, ma mako uaku i luma o tou, ma whaiatu whapea, have a look at this. O mea ia le whale kongu, o mea ia le whale kongu, o mea ia ngō whai mai ai, o mea ia ngō whai mai ai. Yes. It was through the social media. Now, second thing. A o alu le kōwiki a mākou New Zealand. Se whai atu la ufsosoangi lea inga, ia ufsosoangi, a whafonga mai le whai ngā malo. Ma mingiska, ai mai se ale au old school, to loa. O le sosoangi ngā lea mo o kou, this is a good help for you guys. Leanga o CEO ngai ko kongo o kou makangaruenga, o kangaka e vave, e fast le mea kau technologies. I ke ila ua e ala kusilo ua kua umea, ala e vave mai mea ala au vaenga nga, ale uf sosoangi a kua siaka mali tautai ia. A o anu le lockdown na New Zealand, nga makua stricter le whaasa e o ai sau wherua inga kua kasi kai mila e mau ke level 4. Ai ke ilo le mea kupu. Le kako whainga maro leo ke karangoa kuai, tau te sirafia le mea ngupu. Alu le mingiska, se kui whai runga lea ka le mingiska. E whai le mako lockdown, ai alu le mingiska o soifua maro lo inga e o le kula fongo. Alu whai anke e ngā wila. Alu viri la ngā wila. Lea, ka mau David Clark, alu ka maro viri la ngā wila. Ai pu e loa el tangata maleaka. Po e are kangaka o leaka o le maula lea. Ave i runga o le social media. Ele i sauru kangaka lea. Ele i pu e seaka. Ngofo ave le pale mia. Ele i pu e seaka. Ave le TV kasi. Ave nganga po e o leaka. Ave i runga o le social media. Nga maua e le social media share solo. Pulesa lo e fale news. Nga lo e runga o le social media pressure loa PPE mar TV1, PPE mar TV2, mar TV3 ang Yusila. O le ane mea kupu, o ko meki ale press conference a Jacinda Ardern ai wha maloro le lilea. Koe whurunga lea ko si maula lea. O lea o ke kalango aku. O lea wa utango whaila o assignment. Se i whisoasoangi aku ai a kou o fionga. I le meo le whai o le mea sao. Ma le power of social media. A wako ke whaale ango mai ai. Le anga ke wako wa whainga ai. Yes, no, it's not a threat. It's a fact. Sisila, kaka kongwale, nga video langa wila. Ele ili pokia si ofisa o leo. Ele ili pokia ngisia nga poer ka nga kaleaka. I post ilunga on social media. Faya marko mengi. I just saw the Minister of Health riding his bike down the beach. Yes. During level 4, lockdown level 4. Olale menga yai. Nga makua pulesa pe or fengo si karamu e so pressure blue ai fa sanga mai ka miki mai ele pulu ka ko white
anga saua Jacinda Ardern fai ma le press release sek langa mingi skala wa fo inge mea e kausoro mua ka ko o mingi skala so fo malo inga fai lockdown ma level 4 ai vidi la wila ai ki nganga fa mais ka malo ele ai mangi ka ngaka o longa fale ku makafanga ngari fo vidi ai ruma ngoma no way kula fongo o kula fongo ngasek sui mingi skala fa wa mai ron mako kama fo ile le siri ile sa ave fo makai kai o lepa o la fa kai kai ngal mo longa luanga o le malo social media ne o longa lua kasi le si mingi skale nga pa fo er social media ka ayo nga fala fa malolo kamo Kiri Allen a former Labour Minister of Justice mingi skale fa masingo nga ngusila le nga nga pu ka nga kore ka post runga wala vea eskengi drink drive la ver ka vale eskengi o nga so e ko leo fa maungia sek mafua isia social media, the power of social media. Le ngore upu ale le ko ke mai o a fo ile fionga kom singa e kala ngo mai pe ko ki discrediting me ava ku ngor social media asile a ming skanga ayong fala ya umal ngari ia a fai to te fia mana o pe e avatu la fa solo kwa inga ua ma won tue America ma supporters so Donald Trump avaku ngor social media posta ku ngor social media ale fai ale sikle justice mo Trump ole ama ko aku makalepe la ro farfongo tulo ave umai ayo ko sila mayaka ya posti lunga iyo nga mua fa ilo lunga e supporters ma won ile federal America ma won ka malo ao to le fai ale me le ma release Trump ma me umai ko ki fai ko inga mar palo ko fai inga Trump ole ama ko sava valilo ma mau ki o kwa ma fa leanga mar farfongo ole ale men fai ele yango America to be honest wa ke e fai aku fred da kuma fai aku kala ia le aku o America I for my press conference leo ma me uma they're not going to do that, it's not even going to happen nek mena sila aku dumol far sila nga had enough lokangaka wa makuwa i pale o sa wa makuwa i loe kangaka re fa pi o ma le fe kawi ko la i rom savati lan menga yai kwa solo ai lalo pa ka lepe ka ifa malama anga ia kanga kwa kuilunga ko kofu ko kanga ka supporters ioi ole malo sira nga ole malo sira social media ko si sila mai e le fa malama se official menga fa malama nga fa fongo I Washington ka e kanga ka I feel so kong now those are the facts. Those are the facts. Mafua mai lea nga le yango fai nga malo ile ku yaku ma matou fangu aku akangaka I lunga o proclame ma social media. La fa so roper ka ku le power of social media fa manga ku ya o ko nga ka yor malo. Ai le yalu le le fai langa maka upu ile tangata valeinda ma le fasio tio na Musalemi lalo Christchurch. Ela ko kununga le ka le dire. Ai le yalu le fala ikiki le faya langa os fainga. He posted a month earlier. He posted his anger e whaakakaua ngai I Musalemi. E ku mai malefanga. Iyo ma fola e kamalea. Nga pre-warn le leir kamalea. Ia ma longi usila. Maka ngaka uma ma leo. Ole ke ku malefanga. E o mai le aso ke fia kanga ka vale inga ila Musalemi. He pre-warned them. Ole ane mea ngafai. Uma fai ya rea ka mamaya leo fo meu fai la ko intel o uma ngei mau mea ngafai sau fo mai it's not gonna happen. E ke lea kupasenge e le kupu. It's just an idiot on social media. Yeah. Or kalanga. He's just an idiot. I wanna be.
Ai nga pre-warner kama lea. Lea mea nga kupur kaya nga so ai nga uma nga faile si poster kama. Ai uma e ngar kaya po kwa ka ke eleva. Ai ono lo mar fanka avilir kama le lalo le mosque le lalo i Christchurch. Koe kalanga aku ma koe ka mo e aku. Lea mea wa yai. Ia wa too late. O masa ale pu vai. Ioi. O lea lau ke koe fafangu aku mo koe fafangu aku mo koe fafangu aku pea. Fa mole o tou o le tai o le tātou malo. Le fia ai ko ke fa le au inga le matou pisa atu ba le matou ta pisa atu. Awa nge pei ka ko kanga kaya. Le nga umang fa ali ko ngi awa ne pei tātou o tangata ia le fa le ango. Le anga wa uma so nga o le lua fasima. Wa uma so nga o le fa sa o le ngila. O le kio. Wa uma so nga. O taimi nei e muri sau karafou. E muri a o na ku por kalame a ua le vanga mai lunga le social media me uma. E ia la le tangata e fa le ango e ia ka e fa le ango. Ai a o lo inga kupu. A ua langa ike ele ulunga. A wana i tau te. A wanga ike ke. Pe a o inga kukupu me ia. Ma fua isea. Ua sui le lalolangi, ua sui le kaimi le ukako iai. O le tata longo la ngā ma le whangwhangu le whaiak. Ioi. O kaimi ngei ma tausanga i o tato iai. This is the age of technology. La wa fionga ka mai ka ibale mia o le tuua lalo ma le au ngangi a le porkalame a le tautai A'e le ngefef. Le anga o ula ia ma la ei makiki mo la wa fionga. Awa se e kia ke le fa old school ngang sa wai mua. Le lava wo to e whangu atu. Le wo to e whangu atu. Le wo to e wha manantu atu. Awa ne i moe loloa. Awa nge i moe loloa. Onga o mea o le kukupu ma wha pia mai. Se le ai o Samoa ya. Se le ai langa o Samoa le. No way, Jose. No. Ua sui le kausanga, ua sui kaimi. O le au nganga ngei. Na matua ale anga kau kingo e le fionga ka mai kai pale mia. Ioi. Kau kingo e le fionga ele tamai tai pale mia, kau kingo e sunga laudi le maletoa. Kasi le ngei o le Bluwave na matua tu malosi e le whaalawi loinga. Kasi le ngei kere vise whaasalalau. Yes. Yes. Tasi le nei TV whaasalalau. Ngā kū malosi. I le momoringa o le mau. So se kai mianga whai mai ai le kau amakanga o le whaalawi loa. Le anga ere mawhainga e kū masau microphone i Australia e langonga mai Samoa. Ere mawhainga e kū masau mai ki Samoa e langonga mai e Amerika. O tautau maua mai. Ele mawhainga e kū ere o koe maua kako soka inga whaawaya le si fo iye. Ioi. Ele koe mawhainga koe whai mea ngā. Ai ngā mafua o ngā kū maila auli Samoa. Ai angia ile lalolangi. O sosoangi el Bluwave. Ngā mafua ngā whai uma mea ngā. Le anga o le lalolangi nge o kako iai. It's a social media, it's a modern technology. Awa foi lange ngalo ko mang malo mo social media. Mongalo ya oko. Yes. Now we all know nga malo o nga ole tua. A foi lango finga ngalo ole tua ole me yai ronga flonga nga ye mang malo. E mar sa o konga. Awa nge ngalo ole lau ke fai ko ole wingo la utala. Le ayo re social media nga mo lia la ko mau. Ole social media nga mo lia la ko mau. Nga mafuai o ngalo ya o dou e mo ke pepese aku, mamako ka aku. Ai vili mai mako ainga i Samoa. Yes. Vili mai mako ainga yo ko fa finga nga vili mai e mo ke pisa aku nga mea nga vai kaimi. Ai vili mai yo ko fa finga mai sole. E yang nga me ko kupu ya mako. Ai muli yang nga wa uma fa mai woi. Wala kir mako paro kal fast. Wa vai. Fa mai wala kir mako pa wala ki ha o ko fa fekai.
Ale ua koe momoli mai le whaafekai. Mafua i se a. La ua ai le milionga. Mafua i se a. Ua si i le pensionga. Mafua i se a. Pa le kau pa se o pas o vaama. Ioi. Le kele ia ma le angonga. Ai mau ke kapisa ku ngā mea ai whamai i aso ngā ko a fau ngā le mo a matana a whaifa ala wiloa ma fisosoangi le kure ingo wha ala wiloa. E kapisa ku ai whamai e karikongo mai oe e rea ia mangi ngā pengi sionga si e ua fia ngā whora ve kuila e pai le se me whaia. Yes. Whamai ia o whia lana e ola auri ma fia me mai ngi ngā kupe o lai u mai le HRPP kupe. Mai. Le ma fau ma le o langa whaapu mo o alea. Nga makua fia ia le HRPP ma fia ia ma kai ngai ai e whaapu mo o ia le sila Samoa ngā kai ma tua le fia that's why makua angry mai ia ona o le mako fisosoangi aku e whaapu pula ia au tau i Samoa o le lalolangi ma le lumangai e le ngā o Samoa o le lalolangi ma le lumangai o le ai kere e iai le lalolangi ke le lava o le fisosoangi aku e iai awala o fiso o kainga e iai awala o meia vai o le a le winga o le tūlanga o le whaaso le ni vanga o le fiafi ia o le kele i o vaenga ia ngā whea ia ngei lau tala a o tuantu lava o nei mea uma o le ka oko ia o kuka i kai mongi ala ukala o le a le mea wale mawhai ai ngā ave kua. E lei whea asesi, even o tautau sanga mea years of experience, e le ngata o mea tau porkiki, a o mea kau, o mea kukupu mai whaapenge, e le a ia asesi o kau ifo se maa fau. Ma kua e se fo ile ngei defamation ia wale mawhainka kala i kua. E le o kau a ia se maa fau asesi. Ai se a lava ua lota ile nei tama. Ioi. E le fesilia ia sesi o Tautai A'E. E le ia sesi. O pore mea langa ele a inga lo iai, wale angolo iai. O lea mātou te toe wha manantu a tau upu mātou wholofolanga. Leanga o a o tau upu e tau a mi o tonui nai o tau. O a o tau upu foi. E tau salai nai o tau. E iri fasilei ngore pese lele nga kākuanga ngei e puni ala vaa. Sunga whawhianga inga marwharitua. E iaia male anavale ngai whai mai ei a e loa le mea e kakaunga whai a e le whaia. O le anga sala. O le anga sala. O le omi fo ina o tou nofo i le isa tou tala. O le omi fo i le nā o na whaapongi sā le atunu. I ke i mea wo koupea mai ma wha mai se o tou waia le vevesi ai ngai ma vevesi. Lono winga e tau mai ai. E te le ano e tou te le popole i le sailinga o le amio tonu o si ainga. Yes. O re kalinga. Lono winga wa uma fo i la le wha o le sime. Ioi. Pe o le mea e ana o no tou wha o ngā inga o ngai tactics ia. Ina ia mawai se malonga. Se malo po se manu malo. Ioi. Aua ne ingalo ti toi whaia tupea. O le mangu malo ma le kula i mai o le kou vaenga wha upu whaia le wha tua i le atua sa mo ua tasi. Nga wha kula i le akua. Na wha tula i le atua. O ai lava nge ke ua take glory ai se kangaka i le melea. Se wha kuala u kama i wha soa. Nge i ke i ua peane pea i fo sesi. O au mala u ngā luenga sa whai. Anga o lea luaku e lea. A o oe anga mafua i lea. No. Lehai. E ia la u kau wavala. O le tatalo. Ia iairo tau maupoponga mara kou loko ngasi.
o le kakalo nga. A fai o le kapisa mai, walang o le upu lea e sa ungo mai ai ka yes, e le se me o kupu. Ai a fai o le kapisa mai isi kangaka, o le kapisa mai ia limongi, o le kapisa mai isi kangaka ia e o i prokalame, ma whaapea mai o lale ua vevesi. Leanga ia iso o kanga kangaka ngā makangaka, e iso o kanga isi mingis ka ma whaipule, ma tangata ia karangoa mai. A fai la e wha maongia o ngai kouke vevesi, ma aturu wha fonga le aturu, wa leanga o lea o te fisiri atu, o le fo e kari mai mingis ka, e reise me o kupu. Sau no mai le fionga le teitai fono, e leise me o tupu. Ai a fai la o lea e kouke keu ruma fali. Ma tou teu ruma fale mai sa mātou fisiri aku, ai o le mea sao a laika pisa mai ais. E iei la le mea ngai kupu. E iei la le mea ngai kupu. Ioe. O le a le mea ngai kupu, e fōringa mai, ua koe whelau koa. Yes. O le kali o ngā mea uma. E le o oe, e le o pai, e le o la fai o le akua. O le kali ngā. O le akua ngā mafua inga kūr paki. Ai peia ona outo e fangu aku, e le kasi, e le lua, e le koru, ngā ave ia i e le akua le musu ngā. Yes, ta ilo ai whaasa o mai au e se tamafa ale anganga, po se au nā le atua o whafonga mai nge fiafi. Ai o ke le i kau se kusipa ia, o kau mai ai, ngā ave lua e le atua so na fina ngalo ma se fe au. Ingi kai se korua. Ia, o ke le i whai kau wai, se soangi mai sesi. Ai paulava le mea na o loa ea o mai le au ngā pero wheka i le sau le amatanga. Mai lava fo i le kaimio a kamu, whaasolo mai a e ngoka, ma whaasolo mai lava, ma sau le kaimio le lolo, ma whaasolo mai kaimio mose, ma whaasolo mai ngā kofi ka i kāsia, ma musuia ka i kāsia e lea tua, lea tangata, ma tuu iai. O kau mau mai le winga la ukala. Lai oranga lo ke whaasoa aku whaaloko i whale. Leanga e mangu re ka wae i o ngā furu. O le pāki, ngā ngau lava i ai, ma kuri vai i lea kua. Ngā kākou kuri vai e ngā ia whaise suinga. A uko e suea la uporo kalame mua, toru tau sanga taru wai whaka amata si au Tautai A'e. A uko e fo inge ko e sue. Ngā iei la ukalanga ngā whai. A whaiko ke whaafonga mai o te au mo i o eina le tūla i le fast. A ere i whai whainga paroka. A whaiko ke whisiri mai ai se a si a taua e nau ai pete e ke lango inga i pe amangu malo le fast. O la ukali nga whai. O ke i o einga swinga. O te taliaina swinga. Yes. I love changes. O ke io inga, o ke karia inga, o ke whaafeilo inga, swinga. E māngaia fo i le whai o se swinga. Ora ukalanga. From then till now, o lea ka maua ia i swinga. Ora ukala fo i la le whai atu. E ngā o lea ngā ave i ai e lea tua le musunga. Ngā pau fo i ngā ora kangakanga ke sila fia le leia. Le finga ngalo le kua kongur pāki lea. E ngā le pau fo i ngā kangaka, e ngā ke makau, mo ngā wha mua, le a mio kongua le kua re melea. Ora kari ngā. O le kari le ngā. E ngā o le kangaka, whoever was called to start the movement. Ora kangaka ngā nku o e re kua. Yes. Kere whaku a whapeo le ase si tū le nou. Le anga o le whiriwhiri ngā i o kou mingiska, e amata mai le palemia, sui palemia, whonga whekalai ma mingiska. O whiriwhiri ngā e ngā ua kūr malo. Lono winga o whiriwhiri ngā kri wharakangaka. Yes. O kou whiriwhiri ngā, o kou whiriwhiri ngā whakangaka. Wala ngā ale kū se pāki, e kou kere kū se malo.
A o lea nga mua ave iai le whaako whala inga ma le musunga to start something. That person was called by God. Oranga. A whaila o oe. It's a spiritual reference la ukara le whaia. Awana i ke ele urunga o fo nei te tena I lo whingalo po ohi lava. Se langa I kau ke a inga uma. Ke fu waharu waru se siwa pe mai peia langa wa ma no. Kau ke a inga uma. Ka iro fo I so kanga ngai ka mai kai parmia pe kusa mangio so kanga yai. Ka iro fo ngio so kanga sui parmia ma so kanga mingiska pe kusa. A inga uma sa mo. Ai pauar mea kau ke ese ai. Kau ke ese kanga kai whaia me sao. Le angor sa nganga le li faola. E kau ngor sa kau. Ai kilo mai. Lai kangi aku maria I lalo. Famerikala Yesu ya yoangi. Fauka. Mapeke rumai fauka. Oro kinga. Umi se kaiminga ko ofisili ila wadi ia. Lale winga ole kala oro kinga. Oro ukama. Oro kinga maro ukama. Le kala ngo mai Yesu. Ai famai fa mangi ngonga wa fionga Yesu. Famai. Ole e faya lo ufinga ngalo. Male finga ngalo ro ukama ile langi. Oro ukama maro kinga nga. Ora nga, o skako a mi ora fa le nga. O fo inge uma inga fa pe mai sisi. Ah ma or ko no. O leu te fa yatu. E mala me ar kanga kai fa le nga e mala mai me le nga. A fa ila lo ke fa so a ku le ku le awange I ke nga fo finga lo ma. Sakia lo loto. Ioi, a ko ngwe ale la unga ngai fe au. Ia fa nga yer po kala me ngai fa le o ku. Nga o ngoa nga wala au I le kua. Alo e faulu va. Ele I wala au le wha ngau ngoa. Ele I wala au se ko orua ngoa. Ele I wala au ya semu. Ele I wala au ya pai mala fai. E nga o ngoa. Pa wa nga o kala le kua ngoa. Faulu va. Ole a mainga la e ngoa o ka ngakai ko kongo le va. E pule ai ngoa ye ole a hausi kakai mai le kala ngoa. Ioi. Lang ora kalanga le akua ngoa faule va ole ala ku le lolo. O le lolo ide sao e masesi. Peke a irungor pomuri, peke a irungor pomuri, peke a irungor uru, peke a irungor sky tower. Ele sao e sesi. Peke a irungor mongo siri nga ele ai. Ngoa loa. Kofiro e ngoa mafaile aku. O kanga kala nga usi kakai le kala ngoa makari kongu le kala ngoa. O kanga kanga nga fasaoinga. Fako amuri muri loa, fili kofi lo e ngolo nga ngu nga ua ko ale ngolo le lolo ma me uma fa penga fai ma kofi nga ngoa. O mea la nga o mea farka nga ka ngoa, a o le vala au ale atua ile amakanga, nga kofi a ele akua ka ngaka, e mala malama ile finga nga lo le akua. O na ukari nga e kau fako amari e pe a fapea, if, it's an if conversation. O le faasoa lea, pe a whapea e moni o ngai ko kupungi ngā mea mau ke reiru haku. Lea nga as far as we're concerned, o ngai ko ki sangua mai, o ngai le rei mea uma. Yes, that's what we tell the world. La ngai kere ka ngā kai whisiri mai. E mo i ri asia ka whalongolongo, kua whalongolongo. Ai sa ungar kala. O por kala me e whai mai I singi. Ngai o iai li mongi o iai malisi. Whamai o laua maua mai kala wa vā, wa kee, wa ha, o le kee, o le vā, o le vevesi, o le misa, wa saungi isi, o le awha palemia pai, wa saungi isi. Oh my good boy, we don't know that. A le fesiri la, o ke o foi le fefe o ka ngaka ia o mai e whaku kalanga, e le fefe. E mafuanga ka pisai, le anga iai tangata lai tau tala mai tutonu, e iai le kangaka, e iai le yuka lai kukongu. Yes, it's time to put straight ka kokala. Awange ngalo. Awange ngalo. E kere ia laku se ka peka mole ko kongu nga. Amu ia oe pea whapea, nga erwakur ka peka mole. E iai le kangaka le sao lai ko kongu I. Le liki ia kou whamakalanga I kua. Yes. O ke I oe ma o amenge. A o ai nga vevesi le whaafrekui ia. O mea pakinga o whaafarakui, o fiangi vevesi e le HRPP sa iai. A le muri mai. Le muri mai mai tui roa. Whaamangingo a makau masaungoa ia
le wa ve ngi ma fa urulunga le justice le kaimi ngai CEO o le ana me sa fa mangingo nga sila fia uma le ku set up e kula e par kuringa fonkoi ioi ve vesi le anga pai mala fai kupe ve vesi le anga pai mala fai so misa and things like this inside ipaki it's a normal. Ia la ko ka pisa mai ngai fa mai mako mai nga kala fa mai o ka ma fai pai e si ka mai ka ipare mia e fa pare mia pai mala fai ma ia o to ngutu wa ia sa o to ta pisa i le kai mi fo ia fa pe nga ku le pa o to ngutu wa ia le fo ko o mai ko fai mai mia ia lenga fo o le to natural o le fa le anga marka le pe o mea yes o to ngutu wa ia sa o ko la nga inga le mea ia nga ko pule fo ia kili ia pai mala fai ia ave ese fonkoe a evakuai ave ese ngi ko li henga evakuai ave ese fo mu nga liunga evakuai ave ese kuisunga kaurua evakuai kili ese kafua malu kafua I replace ku ai o mea o mai nga ko faia fa pe e ka waso le tunu o le taua o to e vale le tunu o mea o mai sa ko faia o le fikui ku ai kili ese lesi I replace ai ma fu anga fo inga au ko sila ile government le ngaki angei you know believe it or not au ko sila ile paya inga le ngaki angei ma le fili inga kuila epa o anga misngiska to be honest in the history of HRPP and its government that was the worst government ever o ke la longa le history ai o le HRPP o tu lai mai o le o le ka penge ka piko i yoki a le ngaki aku ngai yes la ngor ka penge kar nga le ngai fia i roma nga ngoko i roma va o le HRPP ai nga mafua i sea nga sila fia le leir ko inga kirikiri ese ia kama makukua ia le kele le wa lava experience ai la coffee anga kama laiki anga kama fo ie do or die yeah nga sila fia le leir ko inga ole a ave ese ia fa mu nga liunga fa malolo ave la wori ai va tu e mar fa langinga fo ile ko ke o fai mai o ko mangai ku sa pe ka ke fai malo fa kasi ko ke o ko ke ngai mai ave lo ngai ko inga ia the most experienced and senior MPs ai kongia ku ro mar kama fo male lau me to nuti male lau me pula lea kongia ku ro male lau me pula lea ioi ava ku ro kama nga ole masasauia ai o ki ro mar va ole HRPP ma fua isea le nga fili er ko inga awange ko answer back nga ngo fa yakwa right left up and down behind sao lo ma Mr. Modi hands behind do ma me yes okay lo ko ke agree uma even ya ila do te muri ta ia me tau por kiki even ya la do economist la do te va ia me ka ta mau ainga atunu you will probably agree with me for this one thing that was the worst government ever denga ke ak ngai a oisi uma government sa ile HRPP kama makukua pole ar me nga yenga solo nga leia yes le winga la na le te toi fa mana tu mo toi fa fangu atu o le mangu malo le nga mangu malo ngai nga mangu malo o nga o le finga ngalo o le atua ai lango inga e kangaka a faila nga e punga i kokongu o nga enga e laku e su e ai saumea a fainga e punga i kokongu o nga wale kaulia mai oi o yes a faia nga e punga i kokongu o nga e loa e ke fiwe ku leila upa ki e le sau punga lo i kokongu e lango mu lo fa fuase faile a mi o kongu o le aku yes lenga o le yei masui o le SNTP o le yei masui o le tautua le walango mu fa kasi nga mangingo a sa nga aru hapi ko fangua mangingo a le finga ngalo kea mangingo le finga ngalo o le fa walo wa mangu o sui ngai o sui mai le spaki o sui ngai o sui mai le tautua
Lai mo le mau i fo i le wa avea ko nge sula kai mi ngi Samoa o kilangi. Ioi. Nga waku e faile la tau pa lango i fonga le fe lango i ngalu fa tasi. O la tau o le tau tua o le si vaenga o le SNTP. Ai nga waku ku ma kilo ma fa pei fo yo la koloko. E le ai se kako me maua. And I'm telling you the truth. Even le fionga ya fawalo nga admit le mele le si ma fa tar no nga lua tau sanga foka umar koviki. O le saunga kongu ale fawalo. Anga mako aku mako mo ke fi ngau la lo fa maru ale tautua fa maru pai mala fai e mo ke le yo inga mo ke ole fast and nothing ele se me mo ai nga fa fofonga mai lo mako ku malo ma kanga ka uma o le wa mako join forces o le wa mato join fa kasi mal fa to le to sa mo utasi a mako mangu malo mai mo ke ku fa kasi pa loka lo makanga kaya uko. Ai se ale mele la ka wa ya ku pe afa pe mo ikala ye au mai. Afa pe mo i se ala le mea e pe i foringa mai o le ato e tau tupu wale titania ma seito. Langa. As a person na fa kula ukala mai lo nei tangata o se tangata na tuli vai le atua. Inga ia faise swinga mo Samoa. I will say this with all the humbleness of heart. Ma ufa malulua fo i se upule la ufa ingolo kala lea. Langa iai mea e mawhai onga o kipinga. E iai mea e le mawhai. Leanga e avea ma usala i luma o lea kua. Kuloua o au hilo skanga kami o kong. A o se tangata e matau i lea tua. Mai leo langa leanga sa iai. Nga o filifili loa e avea lea kua. Yesu mo wadi mo ufao. Ma ngofo i lo loko. E kau mawhai e fisosoangi kaimi e le sa o aiau fufuanga mau filifilinga. O inganga o langonga ai se langonga va laka ma le tua. O la ukala lea la whaiak. As a person, mai le amakanga nga o kurivai lumo le kua, ma o kakalo ma o angapongi, inga ia o nga whaiangi suinga i kukongu o Samoa, o le ala la lea ya la yunga o whasoak. Yes. Yes. O ke whawhekai isi whaasalalau. Leanga ua sākia o mako ainga mo mako kamari anga lelei. Onga o ngei mea o porokiki ele elea. Porokiki palpala. Ai o ke le fefe ai, o ke le vai vai ai. O lo o whaamanguia mai lava le atua. O lo o mafuka mai fo i le anganga o le atua. Ma o ke langonga inga le leile mawhanga whanga o longa alofa. Mai lai lo ngei ka ngaka sa o kulivae ma o angapongi. Nga o ka kalo inga ia kulai longa finga ngalo ma whaia longa finga ngalo mo Samoa. O le ala lea o ke whaasoa ma o koe whesosoangi a kuai i a oe le mingiska, i a oe le whaipule, lea wa e sau i ko kongu o le vaa o le mangu malo, ai e alaku whaia i au whainga i kongu i mau mea pio pio. Be careful. Be careful. The Lord is coming for you. Yes. You need to be careful. Ka alo ai ngisi mea. Ka alo isi paki. Ka alo i paki nga whaamua ka ngaka. Ka alo i paki nga whaamua kope. Alo e ka alo i oi paki nga kou ka alo lea ngai. Ai a whai e ke sau malau si kaili ngai ke ka alo i le paki nga whaaku e lea kua. E dia i oi fafo e lea kua. Yes. E dia i oi fafo. E ke fiu e whai au porkiki, e ke fiu whai lo poko, e ke fiu e whai au pelo, e ke fiu whai au malosi mau kupe. Enjoy your last time. Enjoy your last time. And it will happen. Unless ke maku ako ele ma e wha mawalalo. Mako woifo. E whai le finga ngalo le kua ngā wakua i oko. A wako ki whalongolongo fua ia ila ko ua whaia inga.
Aua koe ku aralo mai se kangaka whaia inga ia oe. Aua ke koe ku ua vangoa i re kangaka nga whaaleanga inga oe. Aua ke koe ku ua vangoa i re kangaka nga makualia inga oe le iango ia oe. Aua. Ia la koe fo i le lopala. La koe fo i le kuloua. La koe fo i le lopala ng sawai. Aua. Fai le finga ngalo le tua ai ku ulo loko. Ku ua porokiki ai fai ia le porokiki le tua. O le ale porokiki le tua e porokiki mama. Recently, ngo maka ai se show, se talk show, se kasi o fai au mai Amerika. Famai ai. O kou ia fai au. Aua kou ke involve for porokiki. Ma ngai ai o le insight ar fai au lea. Famai lana tala. I often hear this. You, man and woman of God, do not interfere or interact with the world politics. Famai leo langa kala. That is wrong. Kala leo fai au. That is wrong. Ma fua nga musu nga leanga le nga sese le anava lea famai. O le angava lea nga fau mai ngi kai e le ava ma le makakau i le kua. Maua le ia ka mo le nga mea ka mor kingoa. Yes. Famai na mafua ngo ko fai ar kala nga ko ke mumusu le nga o le kaimi o aku ai ka nga ka o le kua e ko kongor por kiki maua lo inga mo ko. Maua lo ma tou mea parpala. Ioi. So ese ser kala nga. Ka nga ka uma o le kua. Ke no fa kua mea la fa ma vai mer fai au ai adu. Le ai. Le langa ile ka ua ile ke kaule fai au ke fai le finga ngalo le kua e ke kaule fai au ke fai ile ami o kongo le kua a le wing or kala le message le nga mai le fai au le ngo ke ia le leva yo le po le fai au sikaki mo ai pop up kasi nga me ai ke lo eu ke fa kai and I want to share this or ke lo kai mo le po mo le mauro ko lo ma ko fale le mele. O te mi le ia na te mo fifi le mo ma ko fale. Ke le ala ngo su solo mo o ke hardware fai research ma me and all of a sudden a pop up mai se fa malo si au. I ke ia wo so mai le me le I have no idea me vinga share my e kangaka wa e sau news feed. I also mai la unga le ka malo ai fa mai I often, it's so funny how nowadays, if a maile pakai, don't even o ko ngara au fale nganga ma fai au ko ke interfere form ko interactive mer por kiki fa mai kamaro that's wrong. That's Satan. Kala ngar kamaro fa mai why? E fa fe nga fa mama, e fa fe nga fa pa ir por kiki. La ka ko wadwa ya la nga upu fa mai por kiki ele por kiki parpala por kiki ele por kiki papara. Fa fe nga li liu le merga. Ma fua isea, le anga e lelo roku ka ngaka sa faya kalanga. E le fia, nga o wakua ka ngaka o le akua, maua loa maka ngaka o kingo. Yes. O le fesiri kukasi. Nga iai ngi fai ngā malo, nga fai ngā loku, anga popongi fai ngā loku, anga popongi fai ngā loku, nga iai ngi kako fai ngā malo, kua nga iakung fapenga. E ngi mea, yes sa ia so nga e o anga o la ko wie nga ila ko was fapikoa ma mea uma fapenga pa wa le o fai nga malo o kula i mai ko kiki a anga pongi kakalo ai wa ku au fa le anga mea matanga to le tino e wa ku fai kala fa mai o so e fai la mea wa vai le winga la na le te fai atu e mo o mia ngi kangaka fa maongi o ko kongo pa inga fa fekai le au so swangi mai sale aula mai ile mo au kasir moku oi fa fekai ya ka mo se wa muli fa fekai o lo o yaingi kangaka fai la ungor nga wenga le tua oi le la ya sa o fai au pe aka usa o la u ka va ya ku ile fa tu tuanga worship center fa fekai me foi nga aku la ile la ya sa se o kiri kau se wa ku be ka wa ese ya ia fai pule le oi ai pau foi le fai pule e makau wa me uma le finga ngalo le kua oi
E pau alo fai pule alu aluanga merkele maisi fai pule le HRPP e makaua me uma ele mai a foi sanga saunga e mai alanga fa amaro si au fa leanga. Yes. It's about time. E o ai ka ngaka o le akua. Ele o kiro fa kong fai fe au. It's about time e o ai ka ngaka fa maongi e God-fearing people. Ka ngaka lau ke fai le ami o kongu le akua wa kaunga o parmenge. Ai se I mai malea ai fafo le kelo le au eli aulu, le kelo le au le makau I le kua la iko. Yes. Yes. O le kele yo kai mi ka ke vai kunga ya ka o tulo. La ava kuia o fai pule. La ave se mingi ska ai when I say fai pule. O sui uma lima su markas. Lima ruari makolu I sui fo ia le pasenge. Su pasenge. O le kele yo kaimi, ka ke wa aia kuai, ngā o pāki me mai ia kau kamaya. Ngā o ingunga. Wa ia ngi fai pule ko ke wa, o ngi fai pule ko ke wa aia kunga lai la unga mai ngi pule la au la ko loku. How many MPs e ke wa aia kunga lai sau fa mai ko kongo la ko farisa ia sa. How many fai pule? Ko ke vai ku ngai fa nga mai ko kongo la ko pule la ai la ko fe au e ko ku lunga as role models your spiritual leaders. How many? Nothing or probably some. Correct me, sorry, I won't mention. But some little. A olea le majority le ke le nga expose ma promote mai ka ko MPs kangaka ia. Party. Alcohol. Drinking. O le message ngai au mai le lalolangi. Le message ngai mai a Samoa. E o me foi la ia le fai nga o ingunga ku ro fai mai me o hangover le ropo le finga o hangover mai o nga ngai ko ngol parliament. Yes. O le matau ma finga ngalo nga le ku. Awange ko fa pe mai. Le anga ia il fa por kiki le al Pacifica. E ko ke le yang o le ku I manga ku le ku. Yes. Tautai lo o tau Samoa. Mai ia usu enga. O le Pacifica le ka o kuai ku ai ngā whai ngā por kiki ia. E le popole I manatu o le tunu. Yes. Samoa, Konga, Feololo fiki le waka mamai. Au ka koua ia Pacifica, e kau ke alu ar ko ngā porukiki lea. The government is always right. The government is always right. Nga o Samoa, Konga, manga ia kaki ia ngā kungu ukere pole. Nga o Samoa, e whaiar ko ngā melea. Pe e feika, ai whaasoa atu matua lalo lea kungu. E feika ai. Ua lako mawhau wifoa, ua lako mawhau wange, e kongu mawha maongi, whatever the government says and do is perfect and correct. Le ai. Senga. Wha mai lenga nganga maa ko urauri I le ai senga I le sao. O ngiu sila, au se kālia Amerika perekangia mako wakungu umaye ko ke sila ku iai. O le leo o tangata e kaua. Nga o ngā ngungulu au kangaka, wheke mea I soro wha benga ingo fō o whai ngā malo. Yes. Nga o ngā ngungulu a malanga ko le kungu, masawa vali le kungu, makapisa le kungu, makau aia ko le media, mawhisili ko le media. Ai vai le malu e lu e ngo fō o pāle mia, sui pāle mia, e ho o I peleskenge, e ho o I whai ngā malo. Yes. Why? The people's voice, it matters. Oka se lako whakahua o na tangata. Ai ngā o Samoa malanga whai ngā porokiki. E sa iaku ka ngaka e whamai ka kiki hei pia ngā au vale e whaf. Yes. Kulou Samoa. A sa iaku ka ngaka whamai o le Blue TV. Ia. O le whaenga ngā ia lai New Zealand. A sa ia ku ia fa le o ku mamaru ro ke le oi o la usa va ia faile nga usa va I mamao ia
A sa ia ko FCD ko nga fa mai oi nga ka u ko or fai fa ko angar ma ke ki fa mai fai ar ko ko yang kalu ku sa se longa ka fa longo mai oi ole fai longa ole o doctor o doctor so and so o doctor who o professor so and so pau wanga o kai mi pi kau e to te pisa fu e fai longa lang ai pe ya ngai so mo ya ka ko ya ole menga ole si vaenga tau runga ile ne fiafi ole tali le speaker ole o ma he ona toi fai lo mai le fina ngalo le sunga ile pali tele li o te o maspa o le fionga ile fonga fitala yo le mota e kusa ai ole fa ala wi loa are kai ole ku ngai le nga fai masaki ai maka uma mai ngai kiuke ma matafa yoi ma pulenga le fonga fitalai ma le faa ngā so longa o langa kiuke o le ala wakadi mai e tau wala mai i se letter to the editor le nga ave ia fefe heri i wa makua faa ngā mai ia ele sere maali o ngi mea it's so funny se fa kura ukala lea not long ago Samoa Observer was one of Tuila Epa's enemy. Yes, recently, even just before the election. Al kai miringi. Ora mele yer ko inga ri pe yor editor le wo pe se new editor le wo yer Observer. Eila langa letter to the editor. Ngala wa tali ma yele fio kan fo talai. E te ena ele tali ele fo talai. Ai mai se ala le fisiri le fisiri mai fa mai e fou le me o le sau o le fo fe kalai now o I tonu ale na vatu ila o to tu wala lo le fionga taba tai pale mia manisio ilanto kulo o ilanto o lo o pe siri ya ku kari kongu fa old school leanga o le wo ko le confirm kongu ar kana le ku le pale fa mai e fou ya mea ole upu hare kering fa ngar ko inga mai e fou ya mea e tau mai I makua rejected ko inga new things ko rejected ko inga ile sao mai ngi me fou e fa fou foi le lang sao ngwa fa mai e fou ngei fainga ele ma sang ya ise fou fe kalai o nga uma ma fai mai ngianga public release ya po ngianga conference press release or whatever, however we call it. Ma yele ma sang ya I ngi fong fikalai. Wa so ya na o ma yo bla 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 bla. Oh, come on. Se o so nga. O tau maua mai e kele o silafia e tele o awaken lava that was part of your defeated. You being defeated. That was part of your koilalo. Was when you neglect. Ore kaimia nga e neglecting ai ia le social media ma accept changes. Ore kaimi fo nga pakaku sia ka ko me lalo. Ore nga ale lava e ke saungoa I pea ma e saungoa I pea le wo le fionga le fon vitalai o le ala wa e saungoa le mele afa mai e fou ngei mea se nga ma fo inga le fa yangi pressa ngai fon fikalai nga nga po ma nga so ele ma lo singi ngei mea sa le ima fainga live se lo ngai po ave fasala lau mai sa vali se lo ngai po ave fasala lau mai or kiwi se lo ngai sau ai le nga o sa mo ai ngai lo nga me le I lo langi nowadays ta so nga sia ma ko ve au e ka kau o nga e move with the anchor to the time and kia to the what era nga Ua kakau o ngō kou karia ngei. Ua sui le olanga, ua sui le soifuanga. Ia ora kau ala o kou nga o e mawhainga e sau e whai au press release ai le mawhainga whai e whonga fitalai. So le, a whai e mawhai o ngā whai e ioe. E ka iunu, e mawhainga whai mai e le fionga I le kama I pāle mia o ior whaurulunga o lesi pouku koa o whai ngā malo. O le alal mea le ngā fsiringi ar whai e whonga fitalai. A o ior whaurulunga o lesi pouku koa o whai ngā malo. Isore. Ioe.
Fea koi foi. Pauare mafu anga ele o mai ngi lo ia sili kuloa. Mafai mai ngai press release manga mea mangisi kulang fapenga. Leanga o lo latou tiute whaalilo lilo ia whaiunga. It comes with the nature of their job. A whai o lau ngā ruenga o oe e ke whea ngai male vainga male puipuia o maka upu whaalilo lilo e le karango inga i le public. O la iai le mingiska, o la iai le CEO. Den o le mafua anga renga, o ai lar kanga kale kele nga sau whai anga press release ma nga whaasala lau ngai whaamangingo mai mea whaamasingonga. It's either the mingiska or the CEO. O le sui ia le ngā o kui mawave. Ai le mawhainga sau se fonga ai se lo ia sili, po ai o isari le whaamasingo sili mapai. Open mai le public, maka upu e sa kakaunga ufi a mangunga se ala kou le le lako kiuke maralantu wala uina. Ole fonga fetalai on the other hand, everything is public. E o ai ko fonga ngai fai le pale menge, it's out in the public for the public interest. E o ala i le poka mai kai pale mia. Le ala fo nga le kapisa ku ai le atu no mafai atu. Fa mole. Pe mafai nga fai singa sau ngoanga mo ngai kai. Why? Le anga o lo latou tiute mare mata fai oi. E kali mai le public. Ia ale fu wa o so lau sunga nga e fesiringia si fonga feka lai mo nga kiuke. Ia o le mea la le tupu. Pe a wha pe i taimi fo yo e tai e ke pule wha soro a koa i le pale menge e ke pulea. Kuloa le fionga fonga feka lai sai mua kulang whapenga. Ai langa o le mai tau watu ale atunu usai ai. E le ngaka nga e pale mia. Ai sa e koe fonga feka lai fu. Or mafuanga la le o makua e koe confuse ia i le telo nei meu tula i mai. Tau runga proclame Tautai A'e ne vanga fiafi. After tele sa mo ilo mai monga mi se fo i le tulanga. Ona i o tonga na matulanga o le nei fiafi. O le koe fa o le toe fangu fo i mal toe fa manatu. Toe fangu le na. Ioi. Toe fa manatu. Ai masi a mata upu. Pea nga ka fai aku. O ai ea a whaironga mi o kongu a o ai a le whaia. Pea o le talana no whaia dua i le whetau i o le tino mai o mea ia. Le ala ua mōri ere whaipule o sa lenga ngu merakasi. Onga o mori mau wa ia e whaasanga i le maka upu i le veo ku au. A leanga whaalea o ngā inga. Inga ua sau mori mau mai o le ala i le pule. Inga ua sau mori mau mai whamai e Afia fo i longo. Inga ua sau mori mau mai whamai e Afia fo i monga lisa. Inga ua sau mori mau mai e Afia. Ai se ala ua le whaia i kangakanga. O le mea nā lea le na whisiri. E le o sesi ai ku. Ai o le wha maongi. O ngai mea uma. O le ta o toi whongare wha masinonga. Tau runga le proclame le Tautai A'e ne vanga le whiwhafte tele. Sa moe lau maftanga. Sia le tatou proclame. Fale o le tuaru whingalo. E ia kala e masangia isi a matou whima whaale anganga pe ala unga ngai. A o ngere kai mi wo o waku usa o are upu ale tua. E whai ua i sau noanga. Whamaili tala le whaiwheau. Sia utama whaale anganga. A ki ngā ia oi. Nongo winga le ile aonga. A eki ngai. E ile sa or whaasoa asiata. Ioi. A whaio ngai ke ki ngai. Ko arkai lo fingalo. Ma lia whengoa lo fingalo. A or kala le kuspa ia. E a oai ma whaakongu le atua. E le kangaka e rofa iai. Yes. E a oai ma whaakongu le akua e le kangaka e rofa iai. E mafua o nga oke ma fasi e oelo wakali i malo wa whiwhinge e fasi whaakongu le angai ke alofa inga i auangi whangu. E whape ngā sa moa le akungu. Auangi ngalo upu le pese. Kange sa moa le akungu pele. Ora kange le ngā. E watu fo. Ea. A yaise le lei. Vi ia le atua. Ai a whai e le kaulia e le isonga sao. E le fo isonga le lei lau whaafonga maua. O e sa moa mesi o Tautai tai. Ko e la fo mai. To e whaafo i mai. Ia. Ai alo i lumoro tātou waa. Ma le tali tonunga. E le ia sisi e tu wha maunga. E uma e ange mea uma. E ngā o le whinga ngalo au le atua malo na wha maun. E māti le tila. Ma ngalo asiata ma le fia fili tātou proklame. Ai eise ngangana ua pā o vale. E ua pā o papa i lau whaafonga maua. Ia, Maria whenua.
taurunga le tatou whasisilanga lea whamorepore se tui fwoi lunga le tatou o le whasisilanga lea o le tausala asi ekalesia asi mafutanga lea so koe kirikiro kulava whamolea ia le na tui fwoi lunga le ta o le a whaia le tatou tausala o le sailinga seleni e fisoso ani ai mo le whaale leia o le maota o le ngā ruenga e whakasai musu masalimu i le aso to ana nei aso luaso mo le wha o February le iwa i le tae au i le hall a le Covenant Kingdom Ministry o le address o le suma le lua East Tamaki Papakura. Wha mole tama whanau uma ia a le fioanga o musu masalimu ia i whangaloa po le vaa o forti ia e uso u mai a inga uma fo i fioanga mai le atu whangaloa suli ma fioi paolo voi mangafa tautuana ma autou le tausala. E leo se kausala online o le tausala lava sa ili ngā seleni ia e fisoso ni ai mo le whaale lei o le mota o le ngā luenga. Afi fio atu le address se furu ma le lua East Street, Papakura. Ia i le Covenant Kingdom Ministry Hall tātou whelo ia i le iwa i le tai au. Ia whaali lo wanga le lei ia i sau fisoso ni ngā foi. Ia ona whauma leo le porokalame le fui vanga o le fiafi au ori tia i le atua to e taimi ia o le nei fiafi whamangalo se la manga o le tautomari la foia i fonga vatele ia asiata falemalu o le to ona masani la so tai au e taurunga to i fo ise to tuo le nei vai aso ai mai le manto ofisa fasa la nei soifua mai maruia